Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dayta ka, kas kay ladon niya iti kastangar aramidan niya. Adda kayo magayaman, Auntie Jonah. Anya ti aramidam si Kavina. Asino tinangibaga amabalin mo ti agilad, Madi nga mintirik nak, Auntie. Sa maysa, nakalabakan nakaluto akmatan iti kaninyo. Agin sasakit ka man ako nakon. Saan asyak ti drama am akasta, Ay, saan, Auntie? Talaga lang ang ama ditirik na. Tumakder ka dita, tamapan kagsagat iti paraangan. Nagsagadak itayan, Auntie. Adda nga rudmanen nat nagabulbulong. Mapan mo sagadan, tapno na dalos ti paraangan. Anya kalakit di mutan bakit? Apay manan. Anya manan tinaysawang ko adi mo nagustuhan si ka Percival. Ay na, madlaw ama ditirik na ti ka anakam. Taimbaon mo pa ilang agsagad iti parangan ket nagsagad nga ruden. Rumbang laang agtrabaho day ta Avina. Tadata ti mang pakpakan ken kuana. Sa maysa, libre ti panagnaen na dito'y balay. Iso arumbang laang nga itrabahuan na. Kay sumuter aramidin na. Kat numat maturog itay simang petak. Nagmayat ti ilad na sika. Madi ka nung aro tirik na. Ken apay ayang nga agungot ka ket pinaramid na mo ti trabaho na dito'y balay. Kita ni, nagdalos ti salas kan kusina, oh. Ay nawaw. Pat-pat tsumat, masakit day dya a tao. Ay, anak ti kabsat mo ni Vina. Ngam kastakid din ti tratom kan kuana. Gaputa kayat ko amasuruan day dya nga ubing. Iti kinarigat ti biyag, saan amabalin nga agsadot-sadot. Nakapigpig samot ti saom itay, Mari Jonah. Na, manggagayam dito'y ayan niyo, Marilane. Katwan mo't Mare. Anyat napasamak ayan. Masurunak nga ron iti kaanakak, Mare. Ay nawaw. Adda ka di kalukwan an aramidan ti kaanakam, Mare. Ay, no ammom laeng, Mare. Pimudot ti ulok, idinasang petaka na kailad laeng. Agasam, kasladon niya. Nakitak mo't ang naglaba kan nagdalos itay awan ka, Mare. Wen ang pilpil yun na nga ro ti aramiden na, Mare. Day taman ti jak magustuhan iti dayjay Avina. Ay kat ano sa makasarita ti kaanakam, Amare. Di mo bugkawan, taamangan numaupay. Ay nawaw. Agtrangkaso kan samot dan, Vina. Ay, huwag nga ron, Antilani. Madiat talaga tirik na. Panag ko na, kat kasapulam ti aginana. Saan mo't amabalin? Taamangan numakaungat ni Auntie Jonah kanyak numaturugak. Kat aldaw, Auntie. Ay, gayam. Adda kadila ko yung agas ti trangkaso di ta, Antilani. Adda mo't, Vina, basang. Ikanak man iti talo at tableta, Auntie. Kita aywanam ti salunat mo. Narigat ti agsakit ita panawon. Sapay adayo ka kadagiti dadakkel mo. Awan mat maaramidak, Auntie. Nasken nga anusak ti makipagnaed kada, Auntie Jonah. Tapno makatipidak. Kayat kumat ti makapagturpos iti panagadal ko. Sapay la kumata dumteng tumet day tanga aldaw, basang. Kan sapay la kuma, tamakita mo't ni Antim dagiti sakripisyom. Kontrabida ka ngamin iti istoryana. Sa dino tinaggapwam si Kavina.
iti tersena ni Auntie Lani, Auntie. Ay nawaw, awan man lati kunam nga agpakada ka? Anya man ang tinaramid mo, ijay? Nakita kami nga da kasarsarita yung iti cellphone nyo itay, Auntie. Napanak lagi matang iti agas ko. Ala, mangan kamot nga rudan, taagsakdo ka pa'y inton madamdama. Wan, Auntie. Aginaw kamot laang. Jak kayat amapunpundo ti plato iti lababo. Wan, Auntie. Kano umay agsinger ni Mari Susana inton madamdama. Itid mo na ito'y kankwana. Wan, Auntie. Rumwarak labit. Sikapay lati makaammo dito'y balay. Kita emet ti aramidem kunakmanan. Siyaklatan ti aginaw, Uncle Percival. Sana bale, tawan mo ti Aramida. Siya kun, madlaw ang maditirik na, kaanakan. Sigurado ang makaungot ni Auntie kanyak no kastala ang Uncle. Siya kun ti makamong agpalawag ti ni Antim. Diyak kayak tiriri, Uncle. Agi na nakakid di. Ang mga no kumaro day tarikrik na. Diyak kaya't apanunutan ni Manong Ricky, abay-bayaan ka ditoy. Ay nawaw, anya ti aramidem si ka Percival. Ay, kunya ka laki din. Kit-kita mga gininaw do tao. Apay asika ti agin innaw. Sa dino ti ayan day Javina. Ay, hindi mo man pagpupulutan ti kaanakam. Madi nga ron tirik na na. Arti na laeng day ta kunak lang arudan. Kasano no kumaro ti trangkaso nakit maamuan ni Manong Ricky. Amangan no panunutan na abay-bay anta ti kaanakan ta. Saan ang nagganday ta Avina dito'y balay tapno agnam ay? Ay na, bakit? Kas makita mat, naggagat nga ubing. Aramidin namat amin nga ipaaramid mo. Itala di makapagtrabaho at amadi nga rod tirik na na. Agpudno ka man kanyak, Percival? Ada samat relasyon yo, iti ka anak ka. Ay nawaw. Ay, Jack amukin ka. Jack amo, no apay amasapol nga ikam iti dakas akay papanantikin na imbag ko iti anak ti kabsat mo. Tapno ibagak kang kanya. Napadasak mo tinakipagnaid ka dagiti kabagyak. Iso ang maawatak ti kaanakam. Ada istorya akan ka, Marilane. Ay nawaw, anya day ta, Mari Jonah. Talaga saan ang mapagtalkan day dyan aka anak kak, Mari. Imay kansamot manan, tapno umay mo imarites ti ka anak ka, Mari. Kasanumat, Mari. Itay simbang putak. Nadanunakit din nila kay kong agin inaw. Si kakit di mat, Mari. Para day talaang. Dila agbain mo't day dyan aka anak kak, Mari. Nakasadsadot sika. Ti panagkunak kat saan mat, Mari. Nagagato pa'y ti ka anakam. Wen, talalaing agpamarang, Mari. Nagagat, no adda kayo. Ngam no dakda kami laag, ay namaray. Ultimo kanin na. Da kami pa'y kanila kay ko ti agluto. Amangan mat no na minsan laang anapasamak ti kasta, Mari. Kat sinubra ang manan ti istorya, Mari Jonah. Ay saan, Mare? Pudno ti ibagbagak. Ay na, nagrigatan ti kastoy. Imawag ka matatang. Kumusta ka dito, anak ko? Nasaya at lagtamat tatang. Ay nawaw. Masakit kang samit. Ininot matan nga agim imbag tatang. Nagtumara kun iti agas. Ay wanam ti bagim dita. Kan kita am dagiti maaramid ah. Tulungam dan tim kanangkel mo. So badan ti kinaimpagdakan ka. Wan tatang. Kastamat tar aramida. Anong sampay lang? Tamo ba't aditay kabalan ti agbayad iti abang no bilang? Wan tatang. Di kay madanagan. Mano atawan laangan. Malpas ko matan ti kolehiyo. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Vina. Amangan mat no nobyo matanday jay. Saan, auntie? Ni tatang ti imawag. Di na ko lulbudan, ah? Uray kitaan nyo ti cellphone ko, auntie. Sa anak nga gululbud. Ala, wanan.
Mangrabii kamot nga rudan. Nalpas kamin ka ni uncle mo itay. Wan, auntie. Siguraduam amalinis ti kusina sakbay amaturog ka. Nalawag? Wan, auntie. Matik daytan no siyak, auntie. Rumbang laang. Laglagi pam alibre ti panagnaed mo dito eh. Mabalin ka di ang makasarita ka, pare Percival. May papanitian niya, Marilani. Kastoy ngamin, pare. Tunggal umay ni Mari Jonah dito'y balay, kat maditi istoryana. Ay nawa. Kanyang itis istoryahin na. Nakasadsadot ka no ni Vena akaanakan nyo, pare. Ni Vena? Naglukon na dya tao. Tila istoryahin kin lawlawatan na. Ngamjak pat yan amin nga ibagbagana. Ngamin, kas makita kat nagagat mo ti kaanakan nyo. Talagang nga nagagat na dyan nga ubing no iti trabaho ti unag ti balay. Awan ti makunak iti dayjay. Talaga siguro nga awanan tinasaya at ama istorya ni Mari Jonah. Iso ati kaanakan nyo matan ti daddadaalan na, pare. Ay, Uray kadagiti dadduma ako kumari me, kasta ti istorya na. ay nawo. Kundi tulong day ta Jonah. Indon kwan. Idadanas na lagayam titultulungan na. Itikas dya kinagagat ti anak ti kapsat na. Ay, day tangarod pare. Di mo't maasyan iti kaanakan nyo. Naibaga ni kumarim ala iti maipapan iti pamadakas mo iti kaanakam. Agya apang madakas manan nga ibagbagam si ka Percival. Di ka man aging didiam mo. Ay, saan ka mawatan? No kastamod lagayam. Di mulat ako man inayaban ti kaanakan ta nga agnaed dito'y balay. Iso mo ti idadadanas mo. Anya? No sadot siguro, maawatak no makaungot ka. Ang itikas di akin nagagat na. Ay, sikat ayan ti parikot. Di ka man agpakalaing si ka Percival? Di ka lang maasyan iti ubing. Kundi tulong ka. Ngam kasta mater aramidam. Ay, una yun. Ay, pasensyakan ka ni Antim kaanakan. Apay ka di, uncle. Awan mo't dakas nga inaramid ni auntie kanya. Amok nga mum dagiti pa nagdadaal na kan ka, iti sangwanan dagiti kumari na. Ha? Uri siya, jak mauawatan ni Antim. Ang hindi ka maupupay ka na ka na. Say-sayatam kiti pa nagadal mo. Tapno, adan to may panakal mo. Agyaman unay, uncle. Napadasak mo ti kastay dagad adalakpay. Ket amok no ti mismo akabagyam ti mangidadanaskan ka. Ang pagbalin ng latan ng inspirasyon. Adan to siguro pagnakman ni Antim. Wan, uncle. Agyaman manan. Importante, ada malpas mo. Uray adu ti trabaho dita, wano amom ti agdiskarte. Sa balilat ta, no makalpas ka iti adal. Saan tayo umat ngamin nga agpapada iti gasat kaanakan? Nangag ko ti saritaan nyo kani Vina itay Percival. Ada ka magayam. Itay pay. Awan ti amo kadakas anay bagak iti kaanakam. Idi pa'y amakadkadlawa ka. Agpudno ka man kanyak. Ada samat ilimlimad yu a relasyon yu iti kaanakak. Unay ket ti kasta klase ti panagpampanunot mon. Mamin ano ka di nga ibagakan ka, asaan arumba nga ikam iti dakas akay papananti kinaimbag ko iti kaanakam. Maamwak laeng nga ada kalukwan nga aramiden yu. Talaga apay balod ka. No di nakpat yan, adakan ka day tapakit. Naibaga kanyak ni Marilan iti maipapan iti pamadakas mo iti kaanakam. Ket di nak itulad kan ka, akaslawan kaasi na. Mismo pa'y akadaraam. Idadanas mo. Amom, nadalos ti panagpuspusok bakit? Ipasiguradok day ta. Ay nawaw. Addan samat ti saan nyo ang nagkinaawatan kinilakay mo, Mari Jonah. May sakamat Marilane. Ay nawaw. Tanairama nakpay, Mare. Kasano? Inis istoryam gayam kanila kay ko ti inistoryaken ka may papan iti kaanakak. Dayjay, ti mako na a confirmation, Mari Jonah.
Narigat mo't no patsyak adagos dagiti istoryam. Kat saan ko pa'y mat nga mo ti pudno. Kat, pudno tinis istoryak. Saan kanumat ko na nila kay mo, mare. At danayon dagiti istoryam, mare. Anya, Narigat man ti kasta, mare. Kasla di mo mat makita dagiti sakripisyo ti kaanakam. Tultulungam nga agpaiso ti kaanakam. Ngem idadanas mo mat piman. Nututuusan kat itrab-trabakwan ni Vena dagiti amin ama itultulong yu kankwana. Ure kaskasano, umanay mat siguron ti panagtrabaho na akasukat dagiti itultulong yu kankwana. Nagregat nga ta trabaho ti aglaba, agdalos, agluto, ken aginnaw, mare. syakla kanayo ng tidakas. Ay nawaw, agbalbaliw kang aminan Makidam dayta. Uray dagiti kumarim. Saan da ka apatyan? Siyempre, makitkita da mo ti sakripisyo ni Vina. Sa dino ti ayan day Avina. Apay adyak makita dito'y balay. Rimwar, tada klase na ita. Apay nalipatam. Ayun gagpaiso. Nakita? Kandi mo kumamot idadanas ti kaanakam. Tanaggagat. Tulungam kit day. Tapno inton makaturpos. Adamat may panakil mo anatulungam. Istrikto ak kadila unay lakay. Kaslamot ngamin robot ti panagkitkita medya tao. Tidakis na pay. Ingkakat istoryaanan ka dagiti ko kumarin. Agrubwatakon, Auntie Jonah. Ay, mabit man lang, Vina. Allowance mo, italawas. Ay nawaw, sanin, Auntie. At dapay matya interview di na palabas alawas. Awatam kit din. Amok nga ado ti paggastusam. Ay, nakababain mat, Auntie. Awatam kunak lang arudan. Sa nabali, ta nagagat kamat at tumultulong dito'y balay. Anya tikin na nyo, Auntie. Saan samat ada kayo dayta? Ay, syak da ito, kaanakan. Kaya't ko lang ti bumaawikan ka. Iso nga, awatam kuman da ito akwarta. Ay, agyaman naklaunay, Auntie Jonah. Awan anyaman na. Basta say-saya atin ti panagadal mo, kaanakan. Ay nawaw! Di ka agsao iti ulbod maipapan kadagiti tao at tultulungam. Nang runa no adamat ti araramiden da, tapno masubadan da ka kadagiti maitultulong mo kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, kung naklaki din no asino ti masabat ko na pintas. Si kagaya man ang Rosita. Si kakit di mat bakla. Kumusta nga ti biyak ti may isang OFW? Nasaya at latamat. Narigat. Ngam kaasi ti apo. Nakaurnong ak matpiman. Ay!
bagay mo ti braces ken unat abuok mo. Aya? Wen, iti kasta langan. Dapat siguro mailawan manang. Kaano ngay manan nga agsubli ka iti abroad? Jak pa'y sigurado no agsubliak, bakla. Plano ko ngamin ti agnegosyo dito lugar tayo. Tapno sa anak kon amaya dayo kininanang. Ay, mayat met lang ti agnegosyo. Nang runa, no ada pagpuunam. Ay, nakita mo ni Manang Rosita, Manang Cynthia. Nagawid gaya man. Aya, kaano pa'y? Jak nasaludsod. Ang nasalaw ko iti dalan iti na minsan. Nagdakkel ti nagbaliwan na. Apay mat anak ko nam tikas ta bakla. Ket no naka-braces, ken, ay, unat ti buok nan. Saan laday ta? Pimo daw. No kasta, nagpariban? Kasta nga rod. Ay na, bagay na tikas di buok na. Na, nag-abroad lang, limas tugmatan. Ay nawaw. Talaga nga ugali dagiti Pilipino nga OFW ti agpalastong no kasta nga agawid da dito'y Pilipinas. Kunamlan bak nang damano kwa. Ay na, imbis a ma-inspire ka, kasta ki din ti ibagbagam. Uno, umapal ka. Nay, si Kamat ti masabat ko dito'y dalan, Mari Rosita. Kumusta ka, Mari Cynthia? Ay, nasaya at mat. Pudno gayam tinaibaga ni bakla kanyak, Mare. Ah? Impaunat mo gayam ang tibuok mo, kanay. Nagpa-brace ka pa itingipin mo, Mare. Ay, napimu daw ka pa eh. Day tatima ko na as self-love, Mare. Sigurado adakkel ti ginastos mo di tanya, Mare. Ayun, amare. Brace pa'y laang kat mapan a 50 mil. Ay, nawaw. Nagninamot gayam. Wan, ngam okay laang. Deserve ko mat siguro. Tain trabahwak mat iti manu atawan ijay abroad ti kwarta nga inusar ko. Pasikat na talaga. Ah? Anya ti ko na, Mare? Ay, tikunak, Mare. Bagbagay mo, tikasta. Adapin mintas ka. Apay nga ita ka lang, Cynthia, bakit? Itay pa yung urayag ti martilyo, binulod mo. Nasalaw ko nga rod ni Mari Rosita di tadalan lakay. As usual, nagis-istorya kami pa'y mata. Madlaw alimastog lakay. Limastog. Apay na ibagam alimastog. Una, ta nagpa-brace iti ngipin, ken nagpaunat iti buok lakay. Saan lang nga day ta? Pimu daw pa yan. Baya ma, warta na mo ti inusar na. Siyempre, nagpa-brace ken nagpaunat iti buok. Takayat na ti agpalastog lakay. Ay nawaw. Agpalastog mo't alaw-lawatom dita bakit? Kat pudumat, saan ka di akasta dagiti kalugaran tayo nga OFW? No agsubli na dito'y Pilipinas, kaslabak nang da. Nagadu ka numat, paggastusan da. Ken napurmada pa, isika. Agsardeng ka man bakit? Saan adakis ti agpapintas? Saan ba't adakis ti agpurma ta kwartada mo ti usaran ta? Ha? Apal mun sa laday ta. Talagang samat nga awan nagbaliwan ni Mari Cynthia, nanang. Tapay, ba't anak ko nam tikas ta, Rosita, anak ko? Madi nga minti pa nagkita na kanyak, idinasalaw ko di tadalan. Anya, Kan nakuna na pa'y apasikat ah. iti anya ka no agapaw. Kuna na siguro ajak nangagtiin niya rasaas na. Kabayatan ti panagsarita mi. Di mo latan ikas kaso, anak ko. Apalan na ka siguro manan na. Ay, day takit ti madi kadagiti kalugaran tayo, nanang. Addala makita dang adday naramid mo iti bagim. Panunutan dan alimmasto wenno pasikat ka. Kas na kunak itayad. Di mo latan ikas kaso. Awanan ti bibiyang da at akwartam may tinusarmaw.
Bay-bay am panunutan da, no anya ti kayat da panunutan. Kasta talaga ti ka panunutan dagiti na apal at tao. Kunak tumot nga minken ka bakla. Ha? Talaga alimastog ni Mari Rosita. Ay na, kaslasaan mo't Ay na, nunangag mo lang ti panagsasao na kanyak itay bakla. Ang mga numaasar ka mga. Anya? Iti kasya tono ti boses na. Madlaw akayat na ti agpalastog. Ay na, kano nagmetipan nakisarita na kanyak, idi nagsabat kami. Ay, di mo lang siguro nadlaw. Nagadunto pa niya ipalpalastog na. Uray ti binayadan na iti braces na. Inbaga na pa ya, uray saan kumatasal sa ludsudan no mano. Ay na, si kakit dimot. Agin sisingpet laang dayta ididamo ang nagkita kayo. Ngam ti kinapudno na, kayat namutan ti agpalastog. Si kamot gayam ti lumabas iti paraangan mi bakla. Ay mabiit man laang. Apay ka di, Manang Rosita. Adda kayat ko nga itudkan ka. Nalipatak nga imbagakan ka idi na minsan anasalaw ka di tadalan. Nanang! Mudtoy man tinakasupot asabon kan chocolate di talamisaan ko. Hey, umayan, anak ko. Ay, saan ba't ang masapol nga ikanak, Manang? Ikan kalata tadimi mo't la maibuskin ni nanang. Naimbag lang at damot maramanam a chocolate Ay na, thank you, Ay, Ato yan, ti sabon kan chocolate, Rosita, anak ko. Kukwa mo bakla. ay na, nagado. Awatem ki din. Talaga aparakan ka dayta. Anya nga'y ta nakasupot nga inigamang bakla. Ay, sabon kan chocolate, Manang Cynthia. Ay, nawaw. Nangalam nga iti dayta. Di mo ibaga nga intod ni Mari Rosita dayta. Ay, tumpak. Ni Manang Rosita tinagapuan na. Kat, inawat mo matadagos. Ano fa? Imported ko naman. Pasikat talaga. Apay, awan intad na kang ka. Uray di nakikikan. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Sa maysa, sa anak nga ang bibisen anya. Anya ti ko na, Rosita, anak ko. Ag out of town ta. Una nang, tapno mapadasan nyo mat ati ag beach. Ay na, saanan anak ko. Inayon mo kit de iti puunam ti pag-beach takuma. At damot din naka-reserve a pagpuunak, nanang. Ay na, jak kaya ta masayang lang ti kwarta nagregatam iti mano atawan iti abroad anak ko. Ay nananang, kaya't yumanwan no saan, mapantayo. Ala, rugyan yun ti agimpake, taag out of town tayo man pay. Sakbay amarugyan ti mini grocery store ko. Ngamin, no marugyakon, awanan ti oras tayo nga agbakasyon. Anya nga tano, gumatang kalatan iti makan apagsangwan ta dito'y balay anak ko. Ay saan nanang? Amok nga idi pay laeng, kaya't yun ti ag beach. Kat ita, taad da kwartak, kan sa anak pa'y anak ki asawa. Padasan tayo man mat ti ag beach. Nag-out of town damat gayam manin. Asino? Asino kumapay ngay lakay? Tay kalugaran tayo Tay kalugaran tayo alimastog idinagawid dito'y Pilipinas. Ay, nawaw. Masapol ka no mga i-post na tinapananda beach. Pwe, Apay ay akas tati pa nagpampanunot mo si Kasincha. Tunggalad na makita mo ipos ni Mari Rosita. Ibagam alimastog. Aha. ay katpud no matlakay. Nag-abroad laang, naglastugan idinagawin. Diyak amukang ka. Umapal ka siguro. Iso akas tati pa nagpampanunot mo. Ay, saan? Kanya kumangay ti apalak kwa na. Saan, apulos?
nakitam ka ditiin post ni Mari Rosita iti Facebook, bakla. Ay, ti out of town da ka di? Wan, masapol ka numot nga i-post na iti Facebook. Naglasto ka talaga. Ay na, tinsamot ang biyag ni Manang Rosita ti Bambantaya, Manang Cynthia. Ay, sana. Taapay nga rod nga updated ka nga iti mapaspasamak iti biyag da. Wan tano saan na nga ipalastog iti personal. I-post na iti Facebook, kas jay. Bayam ana, i-post na. Kwarta na matius usarin na kat. Uray pa'y kwarta na. Masapol ay nga ipalastog na. Ay na, no para kanya. Saan apalastog ti kas jay? Ay, sus! Pinaramananda ka lang iti tsokolate. Kastamat din ti panagsasaam. Ay, ibagaman ti pudno. Umapal ka niya. Kastan sa matipikto ti tsokolate nga inted na kinkabakla. Ibagbagak lang ti pudno. Ngamin, no para kanya. Saan mo't aga po tayong post jay tao kat ipalpalastog nan? Saan mo't lang aga po ta nagpariban kat kayat natin agpasikat? Ganun. Day ta akapanunutan, ti saan na nasayaan? Si kakaditi agbiyahe ita, pare Marcos. Ay, uwan mare. Agpasintro ka? Wan, mapanak man gumatang iti materyales. Materyales. Mausar para iti mini grocery store nga ipatakder ko, pare. No kasta, agnegosyo kagaya man, mare. Wan, tapno saanan ang masapol nga agsubliak ijay abroad, pare. Kan tapno sa anak matlaangan amaya dayo kin ni nanang. Ay, mayat day ta na panunot mo, mare. At danton as-asideg, apaggatangan me. Wan pare. Adan samot agpatakder iti balay na lakay. Nakitak mo iti materialis nga inlugan mo itay. Ni man, Mari Rosita? Ay nawaw. Agpatakder manan iti balay na. Katawan pa'y mat-asawa na. Saan? Grocery, ti patakder na. Anya? Ne, apay akas ladi ka naragsak. Mayat, no adagi patakder iti kasjay ditoy. Taas asideg ti paggatangan a grocery. Kuna naman na, tapno adamay palastog na. Apay ayakas ta ka na yung ti bagbagam. Negatibo man amin ang arumrumor di tangiwat mo. Ay na, awan lat, ibagam no di ti agpalastog. Katpud no, mat. Pustahan ta. Agpost to manan ni Mari Rosita iti Facebook na. Iso siguro adi umayan dito ni bakla. Gapot takas ta ti sang kaibagam no da ditoy. Ay, maumamot ajay tao. Kunaktupay mo nga mingken kalakay. Impost ni Mari Rosita ti grocery store nga ipatpatakder na. O, kita unay kan lakay. Apay asinipatnak. Barbarang makariing ka ah. Makauma ka mait. Tunggal adda OFW nga umasinsoy ti lugar tayo. Kasta kat ibagbagamon ang nalastaw. Wen atapod no, mat. Diyo ka di makita at tunggal agawid dagiti OFW kat kas dalabak nang. Nagado ka numat a family outing kas kadanuan niya dita. Unay ka matanlakay. Uray saan anapig sa dayjay, nasakit latan niya. Ay na, Jack, magustuhan na kita nga ibagbagam arum-rumor itingiwat mo. No umapal ka, agabrod ka mayit. Nagado kong ibagbagamaw. Ay, talaga aday taasin siya. Syakit din ti padaksen na dito lugar tayo. Apay, anya mananti na ramid na aya anak kaw. Mapan na kano istoryaan alimas tugak nanang. Anya, Ay, talaga saan nga agsardeng. Kaya't nansamot at talaga ti makaraman. kat, sa dino nga iti papanam. Mapanak iti ayan datag sarita kami iti nalapat. Agrom day di at tao. Anya nga, day ta nakasupot nga imot mo. Sabon kan chocolate, nanang. Ikak man laangan tapnog sardeng. Ay, makauma day di at tao. Sipod nagawidak dito'y lugar tayo. Nagado ngay bagbagana. Ada ni Mari Rosita de Terwar, bakit? Ada ka na umapagsaritaan niyaw. Kwa,
Ibaga marin mo arak lakay. Ngapay ko ma. Ang mga nudimanon matan ken kwa na dagiti pamadakas ko idi lakay. Rumwar ka tayong kakasarita. Ay, ibaga mga awanak dito'y balay ko naklangarudan. Naturod ka nga agsa-usaw. Ita nga imay ni Mari Rosita. Takrot ka magayam. Ala, ingkan. Siyak amis mo ti mangiguyod kan ka iti ayan nanay. Itay pa'y nga gururay jay tao. Si kamot gaya, Mari Rosita. Sabon kon chocolate para kin ka, Mare. Ha? Umanay mat siguro day tanya. Eh, sa anak mo ta dumaw-dawat, Mare. Awatam kitin. Umanay mat siguro day ta. Tapno agsardeng ka amang istorya kanya. Damag kukit kanayon mo nga iba ka alimmas tugak. Sipod nagawidak dito'y Pinas. Pasensya ka na, Mare. Tapno ibagakan ka, Mare. Saan akinalastog wano kinaparamag tikas jay. Da kayo laeng ngamin ama nagapal tikas ta tika panunutan na. Tunggal adda makita yung nga OFW nga umasenso, ibagayo alimastog. Wano saan pasikat. Saan ka di mabalin nga agbalin kayo latan anarag sa kadagiti bambanag anarag patipada tayo a tao? Sorry talaga, Mare. Umapalak lang amin gan ka. Maminsan pa'y nga damang ko. Talaga ang makaraman ka kanya, Mare. Ay, nawaw! Di tay rumbeng nga apalan wenno dadaalan dagitiin masenso iti biag. Pagbalinan tay kit di kumaida nga inspirasyon, tapno maragpat tayo met dagiti arapaap tayo iti biag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbaglaangan, taimay kamari Sorayda. Adda good news ko kan kamari. Anya day ta good news, Mare. Nagreply ti ka anak kak nagtrabaho ijay sentro, Mare. Ket, ada ka di mabalin na pagtrabahuan tayo jay, Mare? Agkasapulan da kano iti dishwasher, Mare. Mayat kano ti pasweldo da iti dayjay a restaurant. Saan alugi? Mapalinan day ta, Mare. Nasaysaya at latan ngam iti awan. Pudno lang unay, Mare. Awan to, mga min ti pakipurdiya, andi ti lugar tayo. Addaman, ngaman manoma. Kaano nga rodamang rugita ngay, Mare? Mapantabisitaan inton Sabado, Mare. Ayun gayam. Impakaamom ka din, kinilakay mo ti plano ta. Saan pa'y, Mare? Agsarita kami to inton madamdama. Saan ba't amabalin na kontraan naman ang ti planok? Aglalo pa'y ita, kat kurang nga pagbiyagan mi ti tangdan na iti construction, Mare. Kanyati ko nang bakit? Agtrabaho kayo kun ni Kumarim abitang ije sentro? Wen lakay. Ay nawaw. Anya ngay atrabaho? Dishwasher ka no lakay. Mangrugi kami into no may alawas. Anya? Oh,
Apaya kasta ti tono ti boses mo ngay. Kasano? Agplan-plano ka? Siksi ka? Wen tamok matla nga di nakpalubusan. Kasta kamot akanayon. Apay masapul nga di sentro. Mabalin mo't adito'y latan ti pagtrabahuam. Adda nga rod mat ammom amabalin apakipurdiyan dito'y lugar tayo. Adda nga rod dagam amabalin amulaan. Ay na, George, ayang. Nay, sa dino ti papanam si kasurayda. Apay akas ti kaus mo. Ay nawa, islaksla ang kan t-shirt ti insuot ko. Isyo manen kan kalakay. Sa dino nga ron ti papanam ko na. Sabado ita. Nalipatam ka dit imbagak kan ka nga agpasentro kami kan ni Mari Bitang ita. Ito talaga nga ipilit mo ti agtrabaho di sentro. Kat anya nga rod ngay lakay. Awam mat pagpilyak. Awam mat trabahok ditoy. Kan manula ang mat ti masusweldom. Saan mat nga umanay dayjay. Iso anas kan nga agtinulong taa. Kat ni, dumakdak ka lang ti gastos kadagiti ubing. Aglalo pa'y no agkolehyo dan. Agtrabaho kang agpaisugom nagadayumit. No kasta kala ka na yun lakay. Awan lat amukon. Anyan tulangan nga iti pagbanagan ti pamilya tayo no agtugtugawak langan dito'y balay. Ipilit mo man ti kayat maun. Ay, siyak lang arudan ti mangiberbirok. Kasta ka pa'y laang mat. Una yan aya. Ala, agrubwat akon. Pakanam to dagiti ubing inton mariing da. Nay, sikamat Marisoreda. Sa dino ti papanam. Agpasentro kami ka ni Mari Bitang, Francis. Ay nawaw. Anya ti ramidan nyo ngay. Mapanmiman bisitaan ti pagtrabahuan nin. No kasta, trabaho kagaya mo ni sentro, maray. Wen, dishwasher laang anusan latan. Anya ngay nga rod, kat saan tayo mat qualified nga agtrabaho iti opisina, ta elementarya laang matinalpas tayo. Ada ka ni Pari George, ije balayo. Ay uwan, madama nga agkap-kapi itay pinanawak. Mapankalatan ni Jabalay, no ada napatag nga ibagamkan kwa na kumpare. Ay pasensya kan Mari no naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Pugtok, Mare. Di na ka manin pinalubusan nila kay mo, anya. Ay, naalam Mari. Makapasuron. Amo na asaan nga umanay ti purdiya na pagbiag mi. Ngam, di nakpailang mat palubusan nga agtrabaho. Narigat nga agpaiso ti maaddaan iti kasta nga asawa, Mare. Ay pudno launay Mare. Ay, jak amo no anya ti kapanunutan day ja George. Awan man lati ko na asuportaran nak. Naimbaglaangan taman nakaawat ti asawak, Mare. Ay kat nagasat ka ano kasta nila kay mo Mare. Siyak nga ay na, istresan nakla ka na ngayon. Tunggal planwag ti agtrabaho, di nakpalubusan Mare. Di kayat na siguro akat agsinsin nango kami latan ni Jabalay. Asino nga rod nga iti mangpakan kada kayo no kasta, Mare. Asino ti mangpakan iti pamilya abinangon nyo? Ni Kapitan? Ah, Limabas ni Marisoreda, ije parangan mi tay Pari George. Agpasintro damat ka no. Una ta ipilit naman ti agtrabaho ije sentro. Apay nga na pinalubusan. Ipilit naman ti kayat na. Narigat na maya dayo ti may sakada kayo pare. Jak man namo ka ni bakit. Agpakalaing. Nasyak ti sika. Jak palubusan. Narigatan. No saan mo ang mabantayan ni bakit mo? Day tagar ti pampanunutag pare. Kasano no isukat na kay tipada na dishwasher. Oh, kasano kan pare. mayat matgayam to'y restaurant a pagtrabahuan tamare. Nadalos kan nalawa gayam. Adupay tisuki da, Mare. Iso amayat matipasweldo da. Ay, adan tumatlangan pangalak iti ipabalon ko kadagiti ubing ko, Mare. Pudno, Mare. Iti panawon ita. Rumbang laang agdiskarte tayo. Tapno mapaadal tayo dagiti ubing. Ay, wan nga rod, Mare. No kasapulan nga agsakripisyo tayo para iti pamilya.
aramiden tayo. Tapno nasaya at ti masakbayan dagiti anak tayo. No kasta siguro ti kapanunutan ti asawak, Mare. Nagsaya at kat kuman. Saan kat nga isupay apaka is-estresa? Ay na, Mare, di mulatan ikaskaso nila kayo mo. Apikit din alapdan na ngay ti panagtrabaho. Kat amo namat akurang ti purdiya na apagbiyagan nyo. Nay, imay ka ba dito'y balay, Surayda, anak kaw. Anya ti masapul mau. Ibilin ko pa'y man dagiti ubing kada kayo, nanang. Ha? Padasok man ti makipurdiya iti sentro. Naimbag man, ta pinalubusan na kanila kay mau. Agdwa-dwa nanang, ngam ipilit ko ti kayat ko. Sana bali, tapara matlaang dayto iti pagsayatan ti pamilyami. Sige, siyak ti baka mau kadag iti ubeng. Mapan kunto ida sarungkaran no ko anak kaw. Agyaman naklaonay nanang Amangan ngamin no awanak dito'y balay, kat awan ti mga sikaso kadakwada. Amangan no maliwayan na no ayabandamanan iti konstruksyon. Nakasarita ko ni nanang lakay. Isu ti mga sikaso kadag iti ubing no ayabanda kamanan iti konstruksyon. Saan yun? Apay ko ma, kat nagwanan ni nanang itay. Saan kan nga trabaho di sentro? Anya? Iti anya ko maaga po. Kat saan mat nga illegal at trabaho day jay? Dito ikalabalay. Ay na, pangaasim ka dilakay. Di mo mananlapdan ti planok. Nonya timbagak, isu ti masurot ha? Agpulis ka kide, ta sikat agbati dito balay. Sikat ti mangisagana iti balon dagiti ubing iti pagadalan. Anya? Di mo panggapan ti agpasentro. Makaraman ka kanyak nay. Ay na, Jack amon George. Amom lang aruda na kastoy ti kasasaad tayo. Kasta ka pa'y mat. Uray suportala ko mamat no isutitid mo. Saan pa'y talapdam matami na planok? Makauma ka! Apay nga ay Mari Surayda, agpasentro ta ita. Ngam kasla saan ka mat anak kasagana. Saan ako na matuloy, Mare? Apay ka di Mari. Sayang mat. Sapay awan ti usto apakipurdiyaan tayo dito'y lugar tayo. Di mo mat nga rod kabailan ti agtrabaho iti construction. Makauma ti asawak, Mare. Jack amo na niya ti plano na. Awan sama ti arapaap na arumang ay mati panagbiag mi. Ay, day takit din. Ang mga nukontento nila kay mo iti kasta, Mare. Saan lang anam na minsan nga inaramid na ti kasta, Mare. Ay, ikak man, iti pagnakman na. Tamakita man. Tunggal ada planok, iso akanayon ti mang lapad. Lapdan na amin a planom, kat para matlaang iti pagimbagan ti pamilyayo day tangar aramidam. Makita na ita, Mare. Ay nawaw, kunak ba no nagpasentro kan, Surayda, anak kaw? Sa anak anatuloy nanang. Anya, apay ngay. Kasano, di palubusan ti asawak. Anya, Tilaang met plano wano kayat na ti masursurot. Amo na met, aman mano ti pakipurdiyaan ditoy. Awan met nga rod ti dagatay o amagarden. Imbis ko maamayat ti planok, awanan Awanan. Makapaupay ti kastangar aramidan ti asawak. impalawag mo kumaan na saya at kankwa na tapno maawatan na ka, anak kaw. Ay nanang, uray kasano ti panangipalawag ko kenkwana. Dinak maawatan. No anya ti kayat na iso ti masurot. Ay, sa anak man nga rod nga agtrabaho ta makita. Oh, adtuyon ti kapim, George. Ay, yaman na ka. Ay, nawaw. Apay kastoy. Awan ramraman na. Naibusan ti asukar. Anya? Awan pa'y mat inyawat mo nga igatang ko. Awan pa nga rod purdi. Awan ti interdipos. No kasta nga rod, ano sam akapyan no anya ti adda, di kan aginarti dita. Ay, kanya nga tanong umutang ka pa lang iti tersena.
Kat no naiwaras ti utang tayo, siguradong awan mayat ngagpautang. Unay ka tikas to'y abyagan. Ay, di bale. Tinapataglakay, inal daw amakit-kita nak. Saan ka day? Akas ta ti kayat mo? Umayak man, pare Francis. Agtugaw ka, pare. Agyaman na ka. Kumusta nga eh? Linabdam ti plano ni bakat mo nga agtrabaho dyan sintro. Una, pare. Masaya. Iti kasta mabantayam. Ay, pudno la unay, pare. Mala, agkapita pa ya. Ay, uwan man. Makikapiyak pa man lagang ka. Naibos nga minti asukar, may. Ano? Gumatang at tulatan, no itid ni boss ti sweldo tayo. Kunaklakit din no asino ti agtuk-tuk-tuk. Da kayo matgayam nanang. Maya, taumay ko itod to'y basit anateng. Naimbag lang adda si daunyaw. Agyaman ak nanang. Ay wun gaya manakaw. Napanmat nila kay mo iti ayan ni kumpare na. Wen taday jay ti paglaingan nanang. Amo na ngamin ibusen ti asukar dito'y balay. Iso anapan ijay tapno makikape. Nangag ko nga road asikati pagsarsaritaan da itayan nakaw. Apay ka no nanang. Ay, sugsug mo ilagayam da ita kumpare nila kay mo. Anya? Isugayam ti may sa amang sugsug-sugkin nila kay mo. Iso adi na kayat ngagtrabaho ka ijay sintraw. Tapno mabantayan nakakanaw. Ay nawaw. Mabantayan. Sa anak mo't nga ubing. Ay na, jakman ambo kadagi chay anak ko. Daytoy mo't George nga asawam. Patpatyan na mo. Wen tamay samat day a George. Kaslasan nga pampanunot. Kontento siguron iti kastoy akasasaad mi. Uray agrigrigat kami, uray agsida kami iti asin, tinapatagkan kwa na, at daak amakit-kita na dito'y balay. Agtugaw kan, tamangan ka, George. Ay, nawaw. Apay, anya dahi ta ipasidam kanya? Anya kumapay ngay, nateng kandi ka man naginarte, mga kakidin. Bah! Kasla kanan mo't ti baboy. Inggisam ko Adamot sibuyas aginatang ko. Naibusen idi pa'y napalabas alawas. Ay, Kan awan mo't lang ti may gatang iti mantika. Iso nga impaborag kulatan anya. Di kan aginarte kunak nay. Unay kat tikas to'y aklase ti biyagan aya. Aywan gayam. Adda ka no babayadan dagiti ubing iti pagadalan. Agure kami ta. Agsasaruno mo't ti paggastusan. Diyak pa ilan awat ti sweldo kan naibusan. Ay, mabagtitaksan. Umayak man pa agistambay dito ayan mo, pare Francis. Apay kasta tilagang pare. Kaskala na puyatan. Nga rod. Mano arabi ajak makaturog. Nagado paggastusan. Kurang pa isa ti sweldok. Ay, i-budget mo Nagado nga rod ti bayadan iti pagadalan. Ken agsasaruno mo na maibos ti abastumi. Awanin ti may budget. Pasensya kan nga mawan maitulong ko pare. At ngamin pang usarak iti kwarta. Anya ngay, George. Kabaay lampay. Itay ka pa'y apag na dita. Imbis maturog tayon. Di nakman rangrangan, Surayda. No pinalubusan na kumanakipordiya, di adda ko makatulungam. Saan ka kumangagparikot akasta? Sumardeng ka ko na ni. Di mo ngamin amo nga akseptaran ti kamalim. Anya nga ita, si kamat lang ti agparikot. Amom lang arudan nga awan ti husto apakipordiyaan dito'y lugar tayo. Kasta ka pa'y laang mat. Winain, basol kon. Kasano, katilaan kayat mo ti masursurot. Nusugsugan na katigayam mo, patsyam mat na dagos. Man ano nga min aya, no suportaram mat ti planok, taipadas ta. Ay na, George, agpanunot kan. Di mo urayan amatay tayo iti bisin. Ay, nawaw! Di ka agbalin
alapad kadagiti nasayaat a plano ti asawam para iti pamilyayo. Laglagi pam at tinaan-anay apan nakaawat ken suporta iti tunggal maysa ket isu ti tulbek iti naragsak a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amo yung kadinanang, naggraduaran iti kolehyo ti apo ko ti kabsatyo. Asino mag-Gemma anak ka? Ni Ani, ti anak da kasinsin Julie, magna cum laude kanukat. Aya, No, apay nga kaslasaan kayo mat anaragsak nanang. magna cum laude kunam? Wen nanang, nagmayat nga tatirik na nga da kaanakam nga agmagna cum laude. Una, tabasit da siguro ang naggraduar. Iso nga daw honor na. Anya? Una yung tikas da ka panunutan yun, nanang. No kolehyo kan, nariga ti makaala iti na nga to agrado, nanang. Aglalo pa'y kat agsisinno ka ti maestra kan maestro. Kat iso ano iso? Ay nananang, siguro itikas ta nga edad yo kung pampanunot yo. Panpanunutan yo, akakompetensya yo, dagiti apo ko yo. Anya dyan nang ikaw naggraduar nga istorya kanina ng Maujima. Ti anak na kasinsin Julie tatang, magna cum laude ka no. Makita yung, uray no kas ti kasasaad da, inggaan na mapiman tinagadal tatang. Ay iso dya gilaklako iti konformidita iti online. Wen, iso tatang. Ay naimbagmaan ta nagbunga dagiti sakripisyo nan. Imbag pay da kayo tatang, maapresyaryo ti padayo a tao. Una, tayong karigatan na may talaga abilibak. No ni nanang, kanayon ama di ti sungbat na. Muhon ta di na kaya tamanggag. Tamasapol nga men at ti double degree na editi kulihiyo ti tapik. Tapno maragsakan. Masapol nga iso ti bida. No apay ngamin nga istoryan pa ilang kanina nang ti maipapan iti kasinsinta naggraduar manang Gemma. Wen takunak no maapresyar na mat, ngamay na nagkamali Ay nawaw, ninanang pala ti ko ng might. Di na kaya't dadya makangag iti good news. Masapol at double degree na ti topic tayo. Ay, iti kasjay nga edad na. Kasjay pa ilang, ti pa nagpampanunot na. Talaga nga imbak-bakit na, dayjay nga style na. Masapol mo't ka nga iso ati bida. Kita, tunggal ada kasinsin, uno kabagyan tayo nga adda maragpat da. Apo, sa balit ti pa nagsasauna. Ay, awan lat amok no kasjay ti kapanunutan ni nanang. Ay na, makapasuron pa ikit din. Katuan mo, maritinang. Dua kursaw, tinalpas ko idi kolehyo Sana all maray.
No siyak, sa anak-anak kaadal, tawang magkwarta mi iday. Magsaludsod ka pa ya, Maray. Ay, anya nga, iti kurso analpas mo iti kolehiyo, Maray. Agriculture kan education, Maray. Ah, siguro, nalaing kamot idi anya, Maray. Malpas ko ka diti dua a kurso, no sa anak analaing, Maray. Ay, wan! Nadamag ko amag na kumlaw di kanugayam ti anak ti kaanakam ani July. Una, tabasit na lang nga nagtulpos, Maray. Anya, Basit da ita, iso anala ka lang ti maaddaan iti honor. anya? Yahoo! Uncle Renato! Oh, si kangayam Jimmy ka nakan. Apay anda masapol mau? Ay, umay kayo kumaimbita rin, Uncle. Ha? Ay, anya ti okasyon ay ha? Ada masita maka na pagsasangwan tayo di balay inton bigat. Naipromote ngamin iti pagtrab-trabahwa. Ay nawaw. Congratulations, Jimmy. Ay, agyaman na, Uncle. Umay kayo, Ay sigurado, umay ka bintaw. Ay, umunig ka pa, tagkapita ka nakan. Ay, saanan, Uncle? At ang amin napatag-alakad ko, Di magasaklaan. Inton mabinsan to nga rod ka anakan. Hala, agan anad ka. Imay ni ka anakam a Jimmy dito'y balay tayo bagay. Anya man na, ti may binulod da dya taaw. Awan binulog na. Imay nalaim baga nga da okasyon ni balay da nubigat. Okasyon? Wan, ada makano basit a pagsasangwan. Anya ti okasyon ay Na-promote ka no te ka anak kami ti trabaho na. naipromote ko nam. Day talaan. Ay nawaw, kaslasaan ka man na naragsa ka. Sigurado nga day naramid na iso naipromote. Ay, jaka mo kan kayulay. Ay, jaka mo no anya ti klase ti panagpampanunot mo. No ti double degree ti pagsasaritaan tayo. Ay na! Urela imbog kaw ti panagistoryam. Ngem no achievement dagiti kabagyan tayo. Di mo apresyaran. Amuyo ka di, tatang. Ti anya. Nagchat ni kasinsin Jimmy kanyak. Kat nai-promote kanu iti trabaho na. Isong agim imbitar. Wala muk na itaan anak ko. Kasano yung amo, tatang? Kino imay itay dito balay. Mapantayon to nga rod, tatang. Automatic mapantay mo ramanan dagiti isagana da amakan. Kentap no makapasyar tayo mat iti ayanda. Ay, una. Aga si daglang ti ayan tayo ngam. Sagpaminsan lang agkikita tayo. Gaganga itabisi tayo nga road. Ngam tinapatag. At dalatama dagiti pagsasabatan tayo. Adamat gayam duty minton bigat, Christian ading ko. Uwan nga rod manang. Saan mo't ngamin akayat ti katrabaho nga agsinukat kami iti day off? Anya nga tano, dumagas kan tulaangan iti ayanda kasinsin Jimmy inton malpas ti trabaho. Ang mga nunalpas tumot ti okasyon. Ay sigurado asaan pa'y. Aglalo pa'y no agawid dagiti daddo makakasinsin tayo. Sigurado nga aging garabi imanen. Sige. Agdiretso akto iti ayanda kasinsin Jimmy. Inton malpas ti trabaho manang. Ay, ninanang. Mapanmat. Jakam mo ading ko. Saan ko pa'y anak kasarita? Amangan ngamin no adaman ng negatibo nga ibagana no ibagak anay promote ti kasinsinta. Amumot ni nanangan. Sabali aka na yun ti kapanunutan na. Ay nawaw. Di mo ibaga mapan kamot iti ayan ti kaanakan ta. Renata lakay. Wala. Mapang kami iti anak ta. Sika nga Apay di ka pa'y lagpulas. Ay masadutak amapan.
Naa, Mapan kayo, ano mapan kayo? ay unay kan. Ay, jak man magustuhan ti kasta nga ugal yam. Awanon ti adu asaw. Agsagana kay kiday, numapang kayo. Ay, ingka magkablaawan ti ka anak ama. Sana adda kayo nga ron mapan. Ay, congratulations man na, Jimmy, kanakan. Ay, agyaman na, Uncle. Agtugaw kayo, pay. Ay, agyaman na, Jimmy. Ay na, maragsakan at na umay kayo. Ay, ni Auntie Uli nga eh. Ay, saan nga may niyan time? Ay na, wow. Apay ka no, ha? Diyak mo Diyak mauawatan ti ugali na. Di na siguro kaya tramakit kita ngayon inot ang maragrag patyo dagiti arapapiaw ka anakan. Ha? Aging gaita, kastapay lang ti mindset ni Auntie Yuli. Ay, wan. Masapol ka naman at ti double degree ti pabeda na. Di pa nag-rek na siguro, kat kumkompetensyaan ni Uncle. Ay, day tangaron ti rikat na. Imbis ang maragsakan ka dagiti naragpat ti kaanakan kaya naapo ko na. Saan ta? Negatibo mo ti bagana. Nay, ada ka Mariulay. Di ka napan ni Dayan ti kaanakam. Masadutak amapan. Napan mo kumamot ing congratulate di kaanakam, Ay na, ni bakla pa'y ti kunam. Sigurado nga adamanan ti illegal nga inaramid na. Iso anay promote. Amangan ano adamatan relasyon da iti bus na. Unay kakidimatan, Mariulay. Ida-down mo malauna yan dagiti kakabagyam. Ay namaray, ibagbagak laang dagiti atap ko. Kasta mo nga may ti mapaspasama kita. Ay, no siyak ti kasta ti kakasinsin ken kakaanakan na, maragsa ka naklaunay, maray. Agam, sika, kasla di mo da maapresyar. Malagip mo ti kaanakak anag turpos amag na kumlauday. Sigurado nga dati pasuksok na dayjay maray. Ay, saan ka no amabalin ti pasuksok iti kolehyo, maray? Ngamen, agsisinukat dagiti maestro ken maestra. Sa maysa, registrar ti mangitotal iti average. Ken adda kanumet pangibasbasaranda. Iso anarigat ti maadaan iti honor, maray. Kasta mo ti kuna di ka anakak idi nagsaludsuda. Patpatyamot maray. Ay unay kan, maray. Masapol aya dagiti achievements mula ang ti pampabidam, maray. No iso ti saritaan ta, nakapigpig sa ti saong, maray. Kaslas ikati kalaingan. No offense, Mariulay. Ngam, kasta lang amen ti maobserbar ko ken ka. Agpakada kami, kasinsin Jimmy. Mabalin mo ta maturog kay latan dito kasinsin. Sana mabalin kasinsin. Siguradong agururay ni nanang ijabalay. Apay nga min asa nga imay ni Auntie Yuli, aya. Bay amon. Sana bale, taas si dagmatla ang ti ayan mi kasinsin. Mabalin latang umay ka makikapi ijay balay no saan ka busy. Wano saan, siyak ti umay makikapi dito'y balay yo. Ay, agan-anad kayo arod. Insan. Adamot kit ditay tricycle ni Manong Pidring. Makilugan kayon tun kan kuana. Ay, mabit lang gayam. Uray nak, mangisuputak iti para ka ni Auntie. Tapno adamot maramanan na. Accept tayo ba? Ano ba iti pulutan tayo? Ay, nawaw. Sa ukay asa utatang. Nag-aawid ang dagiti kakadwayaw. Aya, Agawid tayo mo tanay. Nakasyat kayo. naimas nga minto ipasango ti kasinsin mo nga arak anak ka. Ay, ibuson tayo pa ita sayang. Apo, rabiin tatang. Itay pa nga agururay da manang Jema. Kayan Manong Pidring.
Sayang aron arakan pulutan no di maibaws. No day taraken pulutan ti makagapaw. Yawid tayon. Narigat no marabyan tayo unay. Agunget tumanen ni nanang. Makan para kada kayo, nanang. Ni kasinsin Jimmy tinangisupot iti dayta. Apay nga itala ang anagawid kayaw, Gemma. Sa apay nabartek ni tatang yo anagaway. Ah, apay kasla napudot ay ati ulo yun, nanang, kat kasangsangpet milaeng. Sa maysa, italaang matmanen anabartek ni tatang. Naturog kayo lata kumayjayon. Anya? Uray saan kayo kuman anagawid ko na. Naturog kayo lata kumayjayon. Anya? Anyat napasama kaya, nanang. Apay anapudot ti ulo yo. Ay di mon salud-sudan no apay. Ibagam kan tatang mo. Ta iti silid ni Christian ti pagturugan na. Diyak kaya ti angot ti arak. Ay, uwan, nanang. Amunan dayta. Napudot nga minmanen ti ulo yo. Masiguradok nga adda parikot yo. Ang pagsaritaan tayton inton bigat, nanang. Tarabiin. Itamang payasa na napaninanang mo, iti ayanda kumari na atinang. Ay, jakman amo tatang. Awan mo't nadakdakamat na. Napudot nga minti ulo na idirabii, idisimmang petayo. Nakigtutak nga ron, tanagpig sa tiboses na. Kano ka na yun mo tamapan ijay? Wano, adadida na kinaawatan iti kumari na. Day tatisan tayo sigurado tatang. Ang panagunak, adda siguro sanda nagkinaawatan. Ay, inkanto mang kasarita. Siyak kumahangam, ay na. Siyak tumanan ti pagpupudutan ti inayo. Uwan, sige tatang. Kasaritak to inton malpas tay amangan. Nanang, di kay matagtagar eh. Saan kay pa yan anap-napan iti ayan ni Antiti ng ako Mario? Adda ka di parikot yo? Ay, di mo man ibaga-baga tinagan da dya tao. Tatalaga masurunak tunggal mangag ko tinagan na. Apay ka di ayan, nanang. Siya keda, hindi mapan na sersermonan. Ay nawaw. Anya timbaga na aya. Madi nga raw ti panagsasauna kanya. Siya pa'y lang a double degree ti pagsasawan na dya tao. Ay namang rugi kay manen ako na ako, nanang. Apay nga min aya, ano agbalin kay latta ko man anaragsak, kadagiti naragpat ti padayo a tao. Kitaan nyo man ni Auntie Elisa? Nakaadal ija abroad, edukada, ken professional ama ko na. Angam nagsaya at ti ugali na. Amuyo ka di? Imay iti ayanda kasinsin Jimmy idi kalman. Anya, Day tatipod no, nanang. Kastao na iti ragsak na idi naamuan na ana-promote ti kaanakan nyo. Ngam si kayo ngay. Kasla ti kayat yu kat si kayo akanayon ti bida. Ay maditi kasta, nanang. Bakit kayon? Iso nga agbalin kay kit di ko maamodelo kadagiti kakaanakan ken apu ko yo. Saan amasapul ada kayo akanayon ti bida? Ay, nawaw! Di mo panunutan asikati kalalaingan. Saan met amasapul asikati bida. No adda maragpat ti kabagyam, di ka aksao iti negatibo. Maragsakan kakit di kuma. Tati baligi ti maysa, kat baligi yo asang kapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay
may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umayak man! Ay nawaw, agbagay kayo talaga. Ay, nawaw. Anya ti buy-buyaam ay Hilda anak ko. Ne, adda kayo magayam nanang. Anya ti masapol yo. Umay ko lang itulod to isa ba? Idisuyulatan di tananang. Ay, oo na yan, ti kasta anak ko. Day tasama buy-buyaam ti aramidam. Di mo pa'y masagon ti agsagan iti paraangan niyaw. Ay nananang, madamdaman to ka de. Nawaya pa'y mag. Di mo ka di makita arumabien anak ko. Di mo ibaga nga iuray mo pa'y laang dayta iti asawam. Saan agaputan na anos ni Edgar kat agsadot-sadot kamatan. Di mo abuswan ti kinaimbag dya tao. Agpalas ka man, Edgar. Tadapang ibaunakan ka. Ay nawa, madamdaman to na ba kay? Kita makasangsangpot ko. Agi na pa ya. Mapan mula ang ipaturong ti danom, taawanan ti mausar. Ay kit mapan ka kuman Apay iyuray mo pa ilada tao mait. Di ako nasango, tabi si ak. Na? Adda in download ko a love story. Iso, ti pakabisbisyak. Ay, una yan. Saan kit di pa'y analpas alakay? Anya? Mapan kan Inton sumadutak sa anak kong ngagluto iti kanunta. Iso nga rod adi kapag trabahon iti garden tapno adda oras mo nga aglutaw, agdalos ken aglaba. Angem kastoy pati madanunak mait. Awanen ti ado asao. Alaam day to'y tapno adda pagsilaw mo. Mariminda, di ka di usaran ti danom yaw. Ay nawaw. Apay asikapay lang ti may nangipaturong pare Edgar. Ni Mari Hilda ngay. Ay, aday di balay. Day talag buy-buya iti drama ter aramiden na. Anya? Uwan mare, tilang mutan pa nagbuy-buya na ti ipang pangruna na. Ay katkasaritam apare. Saan mo ta mabalinti kasta Ay, no talaga mauma kon. Makangag ni bakit ko kanya. Ala, ipaturong mo latan ti danom iti ayan nyo pare. Nakaluto kan nakainawak magkidin Ala, agyaman ak mare. Ay, awan na nyaman na pare. Nukwa, uray minalimlatan nga ipaturong ko iti ayan nyo. Dayta alas 6 kas jay. Tapno saan kayo amabambanog nga umay dito'y balay. Ay nawaw, si kamagam ti masalaw ko naka-flashlight paray. Apay nagkapam, sapay nagkapsot ta silaw maw. Iti ayan nyo pare. Impaturong ko lang ti danom iti ayan me. Ha? Si ka tinagtrabaho di gardinyaw? Si ka man ti agtrabaho di balayaw? Ay, kasano ko iuray mo ni bakit ko. Hindi pa yan makadkadlawak paray. Abusado ni baka maw. Gaputan na anos ka. Di na ka pa'y matulungan, mate. Day tangarod pare. Alagan anad ka nga ro paray. Kita man na yung magtidalam maw. Amang ang kidi mo no adda mabadakam dita. Ay, saan tumit manan nga in charge ni bakit ko dito silang. Iso malubat adagos. Anay, tisakak, anay ko, anay. Ay nawaw. Anyat na pasamakan ka, Edgar. Anay. Apaya kas na tilangam anagawid. Kas laagda nang iguyod kun ka. Nay, pisok nga ro tisakak iti kanal. Kasano kumaan na ikanal ka, kat addamot inted ko apagsilaw mo. Sabali siguro ngamin atikit kita. Nalubat nga raw. Di mo mat in charge. Ay, kamali din nagdison tisakak. Anay ko. Anyat kayat mo asawan. Basol ka? Nawanan na.
Diya kung makapagtrabaho no, kastoy lang. Asino nga rod ti mangi pastor ngay kadagitinwang kan agsibog itinatang tayo. Ano usam ti mapan Ay, nunapan mo kung mga minim paturong ti danom itay. Saan ko man pasamak ti kastoy? Anay. Ay, siyak pa'y lang mo't anabamban nung ti baon mo. Sika pa'y lati mga pastor itinwang bakit? Kaya nagsibog ka. Ay nawaw, apay ngay asyak. Abay, di mo makita limtag ti do asakak. Marigata na kamag na. Ay, kasanupay dayta. Nasken, amapan ka. Matay atin ateng tayo no kasta. Ay, awan pangalan iti maisukat. Amang ano jak amuter aramidak ijay. Ibatim nga minta silpon mo. Ay, mapan ka kid din. Tapno maadal mo no kasanaw. Ay, una yun ti kasta na pasamak. No apay mo't ngamin adi mo kitkitaan ti dalan mo Di ka nagpapasol. Ne, itaman pa yan nasapa ka rin mo, Marihilda. Awan mo't nga rod ti pagpilyak mare. No sa anak nga agpastor kan agsibog itinatang amangan no agbisin kamen. Anya? Saan ka mawatan, Mare? Ay na-aksidente nila kay ko idirabi mare. Na-aksidente ko nam. Kat no imay la dito'y balay idirabi Una taimbaon ko. Daksang gasa talimtag matan dagiti saka na mare. Ay na, no apay ngamin nga isupay lati imbaon mo, idi kalman, Mare. Ay, day tangarod ti kamalik mariminda. Ay, baon kamot ngamin abaon, Mare. No kumatinulungam nila kay Mau, saan kumana pasamak dayta. Guyod-guyod mo matanwang yaw, Marihilda. Awan mat ngamin ti daddo maibaon paray. Apay ni parigar ngay. Ito lang adya nakita, nagpastaw. Aday je balay. Limtag dagiti saka na. Ay nawaw. Apay niya inaramin mo kung lakay, Mau. Maya mo't idi nasalaw ko iti dalan, idi rabi ay. Naipisok ti saka na iti kanal paray. Ay nawaw. Nagkapso mo nga ti silaw, idi nasabak ka. Ay, awam mo piman ko na mo i-charge mo pa iti silaw, yaw. Day tangarod ti bidot ko paray. Gusto mo tata mapadasa mo't kag trabaho, Maray. Ay nano amumlaang paray. Nabambanugak una yun. Ngam saan pa'y analpastar aramido. Ina man ijayan ni pare Igar, bakit? Ay wala, mapan mo man bisitaan, talimtag ka no ti saka na ka. Iso, mati ko na ni Marihilda, di nasabat ko di tadalan. No apay mo't ngamin asan at tulungan ni Marihilda, Di man na mo, iti kumare. Adasad sa do na. Ay, kita am ki di Ang mga numaakarang kamo iti kinasado na. Makaakar ayaman ti kinasadot. Kaya, wine. No kasta nga rod, hindi ka madanagan lakay. Jak ipalubos ang mapasamak ti kasta. Ay, tukas jeti mapasamak. Ay na, jak am mo, tiramida. Ay, unay tinapasamak iti saka mo ngay, parigar. Ay, uwan nga ron pare. Ay, diyan nasiputan. Nagsipngit ngamin. Kasano nga, makatrabaho kan. Adamot ni bakit ko. Isupay lang tagtrabaho Umaki niya, ano mapadasan naman. Baon tumot ngamin na baon. Awampay ko na tulungan nak. Day tatiriga, ano sa dot ti maasawan, paray. Ay, dakalin ti anak mi. Saan na masapol abantayan na. Ado ko mati oras na ngagtrabaho dito balay. Jakman na mo. Sana makarik-rik na ti asawak. Ay, naimbaglangan ta sa nakas dyan iba kakaw. Nagasat ka pare bubawt. Ngamin, nagagat ni Mariminda ngam ni bakit ka Awan ka di tinapatag alakad yo, nanang. Apay aya, Hilda anak ko. Mabalin ka di amapan kayo pa'y ije balay. Ay nawaw. Apayan. Mapanyo ko mailutin ti saka nila kay ko, nanang. Ano ay ati saka ni Edgar? Limtag nga road, nanang. Daytan ti bagbagak. Doa pa'y mat nga road asaka na.
Kasano alimtag? Imbaon ko laeng mat iti ayan damari minda. Ipaturong na laeng ko matidanom. Ngam agan anay matan anagawid. Di na kano nakita ti dalan na tanasipnget. Apay awan silaw na aya. Adda, ngam saan ko gayam nga in charge. Iso analobat adagos, nanang. Naurnong sa mga mintibanog na iso akasta. Ay, no sika ko mga mentinapan, di saan anapasamak dayta. Panagkunayo ka din, nanang. Agimbag adagos ti saka ni Edgar. Ay na, nakarumapiman. Kita limtag ma. Kasano nga rudan? Siya kung tiyaggunay dito'y balay. Sapay adda ni Diyan na ijay sentro. Ta ijay mo't nga agad adal. Awanan ti katulungak no kwa. Ay kat ano sa ma. Nabanugak to pa'y anagsibog itay, nanang. Ay nawaw, di ka nagreklamaw. Para agsibog lang. Makabannog nga rood, nanang. Mayruam kanto ka day. Tulungam ngamin nila kay mo Saan aday ta sadot mo, tipakpagat mo. Kumusta ngay Marihilda? Kumusta ti trabaho iti garden? Ay namare. Ay, no ang mumlaang. Apay Mare? Makabannog mo't gayam. Ay kat talaga akasta Mare. Adaya mo't trabaho asan makabannog. Kastoy gayam no si kalaang tagunggunay. Dubli ti bannog no awan ti katulungan, mare. Ay katwan mat ngamin Mare. Anya ngay amumitan. Ay, italaang mat ngamin ang nagtrabaho ak iti kastoy kadagsan, mare. Iso na saysaya at no ag tinulong kayo nga agastawa. Tapno mabibit amalpas ti trabaho, Mare. Mangantan lakay. Madlaw na banog ka bakit? Ay niyang ingarod. Katsyak laang matyagungunay. Pasensya ka na, nujak makatulong. Okay laang. Dusak day tuyon kadagiti nagkamalyak. Naimbag lakit di talimtag laang tisakam. Apay kasta tisaw? Naimbag taday talaang tinapasamak ka kunak. Kasano kamin tulangan ngay no awan kan. No ngay mas grabe pa itinapasamak ka. Ha? Ala, mangantakit din. Tamapanak pa'y ijay garden inton madamdama. Dantay lang ang order ni Pare Gar, bakit? Wen, kalutlutok laeng. Mutoy nga ro, dantay tulog ko, jay. Ay mabit laeng, tanapudot pa'y lakay. Agtugaw ka pa'y tagkapi ka. Mutoy ki din natay naon. Mapanak itayan ni Paray. Tapno makapagistorya kami, pay. Anya? Agkapiyak to no madamdaman. Numapan ka ijay. Kontrolan man ang tangiwat mo lakay. Amangan no adamanan may sawang mo adakis dita. Weng ka day. Danag mo. Alay sagana mong tilana tayo pangkaon. Manipod na pasama day ta. Gimag mo ni baka mong Paray. Inuray na pa'y ngamin na mapasamak mo ti kastoy pare. Mas dawak. Nagrigat ta talaga no matsambahan ti asawa nga dasad sa doon na Paray. Naimbagkan ka, tanatsambam ni Mari Minda nagagat pare. Naimbag ko na tauray na kumari dagiti asawa ta. Ket saan anaakaran iti kinasadot ni Mrs. Mau. Ay wine. Kanayong kumapalaki pan. Aga pa kami ano agsarot sa daot. Naimbag man ta dumgagkan ka pare. Nagapagyamanak Paray. Uray simple lang nga panagbiag naragsa ka kaon. Tanong maipapan iti trabaho ke tulungan na mo ni Mrs. Kaw. Iso bilibak ka ni Mrs. mo pare. Umapalak pa ikay din. No kasta siguro ni bakat ko sa anak nga agparikaot. Ay wag nga. Anda da ito'y lananay Ang mga numalipata nga itagkang ka. Kumusta ti saka nila kay mo, Hilda anak ka? Ininot matan nga agim imbag, nanang.
Naibus mo tila na nga in-order na kada Mariminda. Ay ka nasaya at matagarod no kasta. Kita ang mga nuagimbag nila kay mo kaagbaling ka manan adon niya. Saanin nanang? Nangagkungarod ada kami kan Mariminda ti pagsarsaritaan da kan kumpare na abubot. Idi na minsan nga aldaw. Kat, anya nga iti ibagbagada. Umapal nila kay ko iti kumpare na. Tanagagat ka no kaangarod ni Mariminda. Ay kaagagag ka ngamin na anak ko. Tulungam nila kay mo. Tapno awan ti makagapaw nga apalan na ti kumpare na. Sigurado ka kadi akabaalam tiyag trabaho, Edgar Lakay. Wan bakit? Inak bisitante kartin tayo. Urayan na ngarod. Agpulo sa klabi, Lakay. Ay nawaw. Apay, papanap. Sumurutakan ka. Anya? Tapno adda ka tulungam. Sana bali taawan mo teramidak dito'y balay. Sigurado ka, bakit? Wen, Lakay. Aggagatak man mo. Tapno awan ti makagapo nga umapal ka iti kumparem, anagagat ti misis na. Ay nawaw! Di ka agsadot-sadot, tulungam kit din nila kay mo. Laglagi pam, analaglag anti trabaho no agtinulong kayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas Sheila sa dino tinagapwam. Iti pagtrab-trabahwak, nananena. Bagay mo ti bag, iha. Ken bagay mau ti make up mau. Ada pimentas ka. Kas kala teenager. Si kakit dimit, nana. Ay pudno ti bagbagak anya. Di nakman bulaan, nana. Ada ka di masapol yun. Ay awan matkit day. Ma-pressure ko laang mati kinapintas mau. Agyaman naklaunay, nana, no kasta. Sige, agpakada akon. Tamangan no agururayan ti asawak. Sige, agan-anad ka. Sige, nana. Hoy, Marilisa, apay mo't nga glumlumang ka. Imbes akasaritam ti manugang mau. Apay kumapay lang. Katawan mo tinapatag nga ibagakan kwa na, marinena. Ay, disturbon ka man pa, Joanna, anak ka. Apay ka di aya, nanang. Sagmamanuti kastoy abag. Ay nawaw, saan abagay ka na kayo ti kastaahan bag, nanang? Kaya't kumuti kastoy anak ka. Igatangan naktuman no agsweldo ka. An-anuan nyo nga iti kastaabag, nanang. Jak tupay agar aramat iti kastaabag. Madlawang inginaan. Sagmamanungay ti kastoy. Ay katsweldok iti talo abulan ti bayad day taabag, nanang. Uray jay say kunhan latan ano adda. Basta kastoy matlaang kumaadi sinyaw. Ay nawaw,
Pangusaran nyo kay tikasta abang. Kat saan kayo matarumrumwar, nanang? Ay, kat usarek mapanak iti ayan ti kumaray. Anya? Igatangan nakto No awan ti sikunhan, uray ja imitation latan. Anya ter aramidon diti balay, Joanna, ading ka. Mabalin ka diyan, dituyak pa ilang agtrabaho, Manong Gerald. Naikunik mo ti laptop mo iti wifi may ading. Uwin nakapsut ti signal ija balay, Manong. Na, kano dita bangir laan? Kasano ang nakapsot? May mayat latan, no dito'y latan ti pagtrabahuak, Manong. Ah. Presko ka napigpig sa ti wifi dito'y. Anya? Alan Manong. No, adalaang ni Manang Sheila, sigurado palubusan nakmanon. Sige, sumrakan. Agyaman naklaunay, Manong. Aguray ka. Pag ni Manang Sheila ti adda iti sofa, saan ka di, Manong? Kaya sino kumapay ngay ading ko? Ay, amukon. Anya ti amumon? Kastoy man di bagay pagpagatang ni Nanang kanya. Anya? Agpagbagatang ni nanang iti kasta abag? Katwen. Ananwan na ko saan arumrumar. Sa may sa nginginaan day ta. Day tangarog ti kunak, Manong, ngam ipilit naman. Mangrugi man ako na ko. Ay, unay kayo, Nanang. Ay nawaw, apayakas ta ti panagsasaum kanyak, Joanna, anak ka. Amo ko, no apay akayat yu ti agpagatang, itikas jay abag kanyak. Nakita yu ti bag ni Manang Sheila, saan ka de? Ay kwa. Basta, igatangan naktumot itikas jay. Sigurado abagay kumot tikas jay abag. Kung kompetensyaan yun samot ti manugang yun, Nanang. Ayawanan ti adupay asaw, Joanna. Tunggal ada makita yu akabarbaro agamit ni Manang Sheila. Ti kayat yu, igatangan kayo man. Nagadulaki di asal sa ludsudo mo si ka, Joanna. Saan mat kami na masapul agumatang kayo mat? Buludan yu latan tibag ni Manang Sheila. Tapno saanan masapul agumatang tayo. Ay nawaw, saanan? Iti anya kumaga po. Ay nawaw, sa dino ti papa na Marilisa. Dito'y ayan mo, Marinina. Umayak man makistorya. Nagmayat tabag mo, Maray. Kurak-lakit din no, agpaili ka. Bagay ko ka di mo ilaan nga. Ay, katwan mat. Kastaman tinakitak abag ni Sheila amanugang mau, idi na minsan nga aldaw. Sa balimot daytoy, Maray. Agpadala ang ti disenyo na, ngam kukwak daytoy. Saan ko binulod kun kwa na? Iso na lang, ay ati kabailan na ti gumatang iti kastoy abag. Ay, madlaw mat, Maray. Napuskol tay bag ti manugang mau, ken mayat ti dait na Maray. Day tabag mau, madlaw saan nga original. Anya! Naimbag man, tanalagip mo ti imay, Gerald, anak ka. Kailiw kan. Inana nga talaga. Kung nagkakaroba tayo lang. Mabalin nyo mo ti mapan iji balay. Ay sanan. Ang mga numakita nakpay ti asawam. Anya? Ay, jakman amaw. Nga mabisbuisit ak iti panagrup-rupa na. Apay mabwisit kayo makagapaw. Ay, agore kayo. Bagyo da ito, nanang. Agpada kayo mo't kanibakat ka. Dahito isamat dakdakamatan ni ading Joanna nga impagatang yaw. Ay, muto'y manday tabag. Hindi mo man pakibiangan si ka, Gerald. Agsalsalod sudak lang mo, nanang. Apay anapulot ti ulo yung aya. Nanang, agpakada kon. Nakita kasi mangput ni Sheila itay. Amang ano sa pulan nakday jay. Asidaglaang mo dito'y balay. Mabalin mo't apok kawam. Ibagam nga daak ditaw. Awan mo't langan ti aramidak dito'y nanang. Ayawang gayam.
Kasangay na inton umay alunes. Umay kayo ko ni Joanna ah. Birthday na lang. Ay nawaw. Apay akas ta kay aya. Napudot la uno iti ulo yu iti asawa. Jak nga rod kaya ti panagrup-rupa na. Masurunak amang kitkita. Iti anyaga po. Nagpintas ni bakit ko. Talaga ka di adiyo kayak ti mapaniti kasangay ni Manang Sheila, nanang? Ay nawaw, di mo man ulit-ulitin si ka Joanna. Makarengreng. Dakas man ti kasta nga ugalyen yun, nanang? Kasanaw kat ulit-ulitin ba? No imbaga kasanak amapan, sanak amapan. Okay. Da kayo ti makaam mo. At damot papanak inton madamdama. Sa dino man ang nanang? Iti ayan ti kumarek. Nasaysaya at pay ijay apapana. Aguray kayo man. Make up you ka di. Dito at dito'y lamisaan, nanang. Ay sos, di mo man pakibyangan dagita. Ay, anya man ang tinapampanunot yo. Ayan, nanang. Kumkumpormi matyar aramiden yo. Ay, nawaw. Kitaam no asino ti lumabas manong Gerald. Ni nanang mat. Ne, apay akas jeti lang ana. Nabalakayan sa mat. Make up na siguro matamano. No kasta, kag mikmik apan ni nanang. Ada nakitak a make up iti silad na itay. Agtutulad tumat ni nanang. No anya ti makita na tultuladan na. Kasi kalata ko man atin ang make up kan kuha na ading ko. Nakababa inti kas lang ana. San mat lang adumngag day jay manong. Una yun ti kas tangar aramidan na. Saan manan nga imay ni Nanang Gerald, lakay? Tunggal kasangay ko. Kat saan ngom umay? Jak amo no apay akas lakagurgura na. Napan, iti ayan ti kumari na. Asidagla ang matibalay tayo. Ngam awan mati ko na nga umay. Ngam no birthday ti kumari na. Mapanlat ta. Uray pa'y di ta kabangibang a barangay. Ay na, pasensya am latan bakit. Sa baling arot ti ugali na. Ay, jak amo no anya ti aramidek. Tapno agbalin kami mat aklos kininanang. Umapalak man kadagiti gagayim ko, lakay. Anya ko matapalan. Ta-close da kadagiti katugangan da. Ngam siya, ay na. Kasla na yada yung unay tirik na ninanang kanyak. Kusilapan nakpayin no maminsan. Di mo latay kaskason bakit. Di kagdanag. Masigurado kung agbalin kay to aklos kaninana. Ano ka, Maririsa? Nablakayan kan samad. Nablakayan mo't asasawam si kamare. Mingmingam man mo't anaimbag. Blak ay ayaday ta. Aywan. Kasla eyeliner mo't maray. Wen, day tati kunada a liquid eyeliner. Anya nga iti makunam iti makeup ko, maray. Bagay ko kaday. Aglang-lang nga ka din na teenager. Ay, nag-make up ka nga agpaysa o nga masan mat anay bagay kan kamaray. Kung naklakit din no ada nasalaw mo di tadalan anang danog kan ka. Anya? Di mo ko masakit ang tiimbagak maray. May mayat no agpa-make up kalat takuman. Nay, bangking pa'y tablasyon mo maray. No ti manugang ko, ibagam abagay namin. Ngam no siyak ako maray, kasta ti bagam. Ay, wen amaray, ta isumatipod now. Narigat mo't ano ibagak amayat ta make up mo nga uray saan might. Agpudno ka man kanyak, maray. Humapapal kan samit no kasta pansinin may timanugang mau. Kasanaw kat isun sa laang mo't ti makitkita ya. Di kan umapapal, maray. Napimpintas ka laang. Naidumduma laang nga men ti pintas ni Sheila ta ubing pay. Ibagbagam laang day ta. Taamom anasaktanak itimbagam. Agdiramos ka mampay, nanang. Na, apay ka di aya, Joanna. Saan ko aya abagay ti make-up ko?
Kastoy mat kapuskol ti make-up ni Sheila. Ngam bagay naman. Saan akas ta ti ag-makeup nanang? Nasubraan nyo mat ti eyeliner nyo kani. Bangking tablash on nyo. Jakman amo kada kaya. No ni Sheila nga asawa ni Manong mo. Kanayon nyo nga ibaga, bagay na. Ngam no siya, kastamatan ti bagbagayaw. Ay nawaw, di ka maupupay ananang. Kasanaw, makapaupay kayo mga may. Ay, day tagayam ti makagapuno apay akagurgura yun ni Manang Sheila, nanang. Maapal kayo kenkwana. Ay sana, Ay di kay aglibak, nanang. Nailawan kayo na anang ibaga. Simple lang madgayam ti makagapo. No apay nga aging ga itaket saan nyo aklos ti manugang nyo. ay. Di mo padpadasan ti mangidanon kenkwana, Joanna. Ay, makibagay kayo ngamin iti manugang yun, nanang. Tapno at damot pagpa-make-upan yun, no kwa. Di yu guraan di tao. Gapulang iti apal yun, nanang. Bakit kayon? Ammo yun ti husto ken saan? Day, agdardaras ka day, Sheila. Ay, saan mat nana? Adda ka di ibagayo? Ambom ka day, nga umapapal di katugangam ken ka. Anya? Kita ba, kat nag-make-up edi imbay dito'y balay. Gimatang pa'y itibag na akapadpada tibag mau. No siyak tisi ka, kulitam ni katugangam tapno agbalin kay meten a close. Kasano kat kuskusilapan nakmet nana nena? Wala, tao mapapal nga rudken ka. Iso agurguraan nakagauray awam medakas nga araramidem ken kuana. Anya? Amok ni Marilisa. No maalam ti kiliti na dya tao, uray awan pa'y ti makaoras, agbalin kayon a close. Nga ta? Wan, si kalatan ti mga ramid iti pamuspusan, tanay. Narigat mat akasarsarita ti kumaray. Gagangay at talaga ti bumakit, ah. Umayak man nanang. Ay nawaw. Ay ter aramidam dito'y balay Sheila. Salud-sudak ko man, no san kayo abisi. Apay ko ma. Planok ngamin, timapan makitsyanda inton bigat. No okay lang kada kayo, kadwaan na ko ma. Ay kwa. Adda ti papanak inton bigat. Agsapol kalatan iti sa bali akadwam. Alan ananang, italaang mat. Ay nawaw, dagulit ka mat. Sa anak apumanaw, aging gaasaan kayong agwan. Malawanan. Anya oras ay atirubwat ta inton bigat. Ay na, agyaman naklaunay ta manugot kayo nanang. Na. Inarakop nakmutan. Ay, pasensya kayo nanang. Maragsakan naklang amin. Adda ka di kayat yu agatangan, nanang? Ayawan makiday. Ado pa'y mo ti abas tumijay balay. Imayak laeng, tapno adda ka duam. Anya nga rin ti kayat yu ameriendaan. Ay nawaw, sanon Sheila. Iso pa'y kedi apaggastusam. Ni nanang mo't. Italaang arimwarta adudwata. Ngam di mon samot kayat nga ilibre ka. Ay, jak kayat apanunutam, akwarta ti habol ko kan ka. Amo ko nanang. Agdiretso tanto ijay balay inton madamdama. Suruan ka nga ag-makeup, tapno makabawi akkan ka. Kan ijay kamatlaang amangal dawan, taagluto ak itinaimas asidaan tayo. Apay ngita kayo lang nga nagawid, nanang. Ay na, kaano nga oras ko di tabalay damanong mao. Anya? Amo ko no kasano ti ag-makeup. Ay daw, kasano kumaan na adal mo, nanang? Insuro nak ni Sheila Kita Adda pa'y intad na makeup ko.
Kan sabon, usar kanaw, saan ko mga awaten ang ipilit naman. No kasta. Nasaya at kayon kanimanang Sheila, nanang. Ay nalaka mo gaya makasarsarita jay tao. Kanaanaw sika. Iso malagayam akanayon ang maapresyar dagiti kalugaran tayo. No kasta. Saan kayon nga umapapal kan kwa na? Di yun kahit di makikumpetensya kan kwa na, nanang. Ay saanan, taklos kami mutan. Sabay saan gayam anasaya at nga apalak. Kan kumkumpetensya, ti mismo amanugang ka. Inlutuan nakto, paypiman, itinaimas amasida itay. Ay katwan mat ngamin, ananang. Di mo ngamin ikumpara ti biyag mo iti biyag ni Manang Sheila. Ta saan kay mat nga agpada, nanang? Amaw, naimas ti luto ni Manang Maw. Ne kita, mananang. Amang ano pagbalinam to abalay mo, ti balay da Manong Gerald, ken Manang Sheila. Ay, nawaw! Di mo sayangan ti oras mo ang makikumkompetensya iti padam a tao. Laglagi pam asaan tayo nga agpapada. Ipamay samkit di ti atensyon mo. Kadagiti banag a pagsayaatan ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada ako ng kalbini. At tuyan ti pagpagatang yung asukar. Timudot mat siguro ti kapi angkal. Isumot lagaya masaan asumungban. Bisi mat gaya. Asino man nga ti sirsiripan na ititawa aya. Kunaklakit din no asino ti sirsiripan mititawa angkal puldo. Ninanahilina mat gayam. Ay nawaw. Itay kapay ka diditakan akan. Itay pa angkal. Itay pa'y asauak asao. Hindi nakmat pagan ano. Ang okay lang angkal. Maawatak mait. Ay kwa. Wanti kayat asawan ti nakitam ka anakan. Sipsipotak lang no lumabas ni komparek. Si kakit di mait. Idi pa'y makadlawa ka angkal. Agpuno kayo man kanyak. Adda ka di ti panaggusto yo kinanana Helena. Ibagayong aminin ti marikrik nayo Di kay madanagan. Tano bilang man tadda ti panaggustoyo ken Nana Helena. Awan mo't ti sabit. Tabalo mo't jay tawang kal. Kunakit din no nagrubwat ka nang kal. Mabit laeng Wino? Orayan nyo lang arumwar ni Nana Helena. Takayat yu ti agpapansin ken kwa na. Itaman pa'y asan anasapa anagsagat. Saan pa'y siguro anakaring Madamdaman tong arumwarak. Isusamot tin jari warangkal. Panagkunakit agsibogan iti masitas da. Kita akman. Nalawa mo't titawangkal. Siripin nyo latta Ay, iso nga agpaisaw.
Ay nawaw, uray adayukot, napintas lata. Italaang man na napansin nyo ti kinapintas ni Nana Helena. Kit no nabayag mo't nakaruba tayo ida. Idi pa'y nga da pa naggusto ken kwa na. Silent lang to Uncle mo, Bine. Sige, rumwara kaon. Ay kit lalaingam nga min tagpapansin ken Nana Helena, Uncle. Good morning, Miss Beautiful. Bigbigatan anapudot ti ulom. Puno mati bagbagak. Napintas kalatamay nga aging gaita. No lumabas ka laeng. Saan mo't amasapul nga agpapansin ka? Si kakit di man, agpatuloy ak nga rudayn. At dalaang timapan ko gatangan di tatersina ni Puring. Saan ko mo't adamdamagan no sa dino ti papanam? Ay, saan aya? Nupay kasta, kaya't ko laeng ipakaamukin ka. Awan ka din ti pagatang mo, bini kanakan. Ay nawaw, kayat yu samat tiyag subli-subli ti tersin, Uncle. Ibagam kit no at dapay pagatang mo, tasya kung timapan. Kat no kagapgapo yu lang iti tersina ni Nana Puring itay, Uncle. Ay kat, anusan man ng timapan no aday pagatang mo. Kaya't yu lang ngamin ti agpapansin kay. Di nakmut ngamin pansinan, amangan no nauma na, Uncle. Itay pa'y nga aglinabas kayo ti paraangan da. Kasano ngamin ti agarumaya. Diyak amo tadyak mo't pinadas, Uncle. Diskartyan nyo latan, Uncle. No ikak nga tayo timula kamasitas. Ay, wan. Adumit timula mamasitas, Uncle. Pilyum tay kapipintasan. Taiso ti itid mo kinkwana. Si kamanen. Ay makadlawa kun puldo. Itay pa'y alumanabas ka iti paraangan mi. Kaya't ko laeng nga iti daytoy ken ka. Sa anak mo't adumaw dawat iti masetas mo. Kaya't ka laeng nga ikan. Tapno adda ti may nayon iti koleksyon mo. Ken tapno tunggal agsibog ka iti masitas mo. Ket malagipnak. Anya ti kunam. Ti kunak, rare daytoy amasitas. En pagatang ko iti kanakak. Sigurado ka magustuam daytoy. Kitaam ngamin Saan ko nga awaten dayta amasetas? Amangan no adda pa'y ti urayim akasukat na. Narigatan. Saan mo't kit day? Sana nga uray ti kasukat na. Ibatik dito asidagtigit yu Di mo liwayan asibugan. Tapno saan amatay. Kumusta ngay, Uncle? Anya tinagsaritaan nyo kinana Helena? Naibagam ka din ti marikrik na, Uncle? Saan pa'y kaanakan? Napudot mo't ngamin ti ulo na. Anya? Apay ka no? Jakman amaw. Agungungat kit din. Kit awan mo't tinaramid kaw. Ti masitas ngay nga intedyo kenkwana. Inbatik iti paraangan da. Talo day jay. I love you. Ti kayat nasawan. Agasang may. Talo pa'y gayam ti inted mo, Uncle. Bareng magustuhan na Sigurado day Uncle. Nagpipintas dagiti mula yo masitas. Di nakit din magustuhan. Ano sa nyo lat, Uncle? Normal lang siguro ka dagiti babae ti kasta. Kung naklakit din tapison na kitay. Naimbaglaang na. Tapi nagsasawan naklaang.
Makapasurunday jay Apoldo. Ay nawaw, anya tinaramid na ay adiyo na gustuhan nanang. Laklakayan apapansin. Anya? Itay pa'y alumanabas iti paraangan tayo. Maumuma akon. Ni nanang mat. Naira na laang mat siguro Naira na. Inggagara nakit di Iti anya ko maaga pong aramidan ni Tata Puldo ti kastangay nanang. Anya nga iti ammo tayo. Amangan mo't no at dadakas apanggap jay tao. Kumkumpurmi kayo mat nanang. Nakitak nga inikan na kayo iti masetas itay. Ngamda kayo paikit din ti makaungat. Ik-ikan nyo laang ngamin iti dakas akay papanan ti kinaimbag dya tao. At da istorya kan ka manang Charis. Amum ka de. At da kursonada ti baak nga angkel kaw. Ni Nana Helena. Sino nga angkel mo? Ni Tata Puldo? Wen manang. Nabayag kanukat nga dati panaggusto na kininanang mo manang. Di na laang ngamin may baga. Isumat lagayam ako na ni nanang apapansin. Lumanabas ka no nga minidya paraangan me. Kursonada na talaga ni Nana Helena manang. Manu atawan matan tinapalabas sipod pimusay ni tatang. No siyak lang. Saan mat siguro adakas no agayat manan ni nanang. Ay nawaw. Okay lang kada kayo? No agdato ni Uncle Puldo ken Nana Helena? Ay wan no magustuhan lakat din ni nanang ni uncle mo. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Puldo. No kwa? Nangagkaw asyak kinagsaritaan nyo itay iti dayjay abeni, Charis. Adda ka numat pa gusto ni Tata Puldo kan kananang. Anya, ni Puldo, tibaak akaaruba tayo? Wan nanang, balo kayo. Baak mat ni Tata Puldo. Sana kaskan kuha na ti type ko anya. Gwapo mat ni Tata Puldo Nagagat kan nasaya at tao. Kas matlaang kanday di tatang. Hay, saan abaak ti kayat ko? Apay adiyo kayat tibaak nanang. Basta, di mon saludsudan no apay. Ni nanang mat. Di kay kat di maragsakan. Taiti kastang ay dadyo at dapay ag gusto kada kayo. Bain ti atawanan tinapalabas sipod pimusay ni tatang nanang. Saan adakas ti agayat manen? No ni Puldo matla ang abaak, ay uray saanan. Guwapo, ang saan mat apasok iti standard ko. Anya? Naistorya kanyak ni Charis. Akursunada nakakano ni Paripol daw Mari Helena. Ay, day tangarot ti pakasurunak, Mari Gracia. Ay nawaw. Ay apay ngay maray. Balo ka. Ni Paripol daw. Baak mag. Perfect match kayo no kwa maray. Ay, kumaa. Ang jack kaya ti makiasawa iti baak. Apay maray. Ay na, Mari Gracia. Jack kaya ti makiasawa iti awan ti experience na. Mga no siyak tupay ti mabanog. Lawlawag man maray. Awan ti experience na. No may papaniti anya maray. Kasanon, no di nantukit din ang muti araramidan na. Kas kumay ti agluto, aglaba, agtimpla iti kape, ken daduma pay, mare. Kasta maray. Lawlawag am tanay. Sa bali mat ti mapanunot ko. Naluto ka din titinula. Bini ka na kan. Itay payasang kadamag yung Uncle. Apay aya. Padigwak ko ma. Dahil na. Ay, wun ngagpaisaw.
ang mga numay ayo tirik nana. No makita na seryoso ka, angkal. Mabalin ka di nga irwar ko to'y kagat-gatang mo amalukong kaanakan. Isu kumati pangikarga ak ititid ko atin ula. Tapno presentable. Sige laang, siguraduhin nyo laang agsubli dahi ta amalukong angkal. Uwing ka dahi kaanakan, di ka madanagan. Alam nga ro din ti malukong, takargaan tangkal. Mabalinan sa amot dahi tao eh. Apay adi yung sibsibugan ti masetas nga inted ni Tata Puldo kada kayo nanang. Pagan ano kumangay dagita, isublim man ket di kan kuana. Ay nawaw, sayang day dyan nanang. Sapay talo apaso ti inted na. Amuyo ka day no niya ti kayat asawon day dyan nanang. Ay, jak amuken ka, Charis. Sigurado ak nga, I love you ti kayat asawon ti talo apaso nanang. Yahoo! Tao po! Ha? Ni Tata Puldo matiagpukpuk ka. Ay, mapan mo man kitaan, nuan niya ti ibagaday taalakay. Si kalatan ananang, tapno makapagsarita kayo pa'y. Ay, awanin ti rumbang nga pagsaritaan me. Ay, ni nanang mat. Masapul ang mapilpilit. Anya ti masapul mo, Tata Puldo? Umay kay ko mapadigwan, Chares. Nagluto nga minti ka anak ak iti tinola. Ah? Ay, agyaman naklaunay tata. Jakmat makita ni Nanang Mau. Ay, ada iti kusina, Tata. Madamang agkap-kape. Sumrag kayo pa'y Saanan, abangan no, ikamat na ti kutsilyaw. Da kayo kit dimot, Tata. Istay lang ni Nanang Dayjay. No maalayo ti kilitina, mayatan, Uncle. Makaungot-mot nga min kanyak. Style na lang dayjay tata kunakmet. No ituloy yo day tangar aramidan yo. Masigurado ama gustuhan na kay tumat laeng ni nanang. Charis, anya manen day ta intet ti kaaruba. Tinola nanang. Mala, agtugaw kayon. Taramanan tayo no naimas matlaeng. Ay saanan, agsida aklatan iti asin. Kas makita mo't nanang. Ar-aramidan ni Tata Puldo amin akabailan na tapno laeng mapansin yo. Saan nga ron abaak ti kayat ko? Apay ngamin adiyo kayat tibaak nanang. Narigat ti makiasawa iti awan experience na. Anya? Anya ti kunam nanang? Narigat ti makiasawa ite? Ay, sabali man ngamin ti pampanunutam. Ay, agpada kayo ka ni Mari Gracia. Lawlawag ngamin ananang. Kasla dama ngamin daduma kayat mo asawan. Kasano no di na mo ti araramidan na. Di syakto ti agparikot. Awan mo ti dakas na no ikam iti gundaway nanang. Uray baak, wano awan pa'y ti experience jay tao. Mabalin nyo pa'y mga isuro nanang. Isuro yun to akan kwa na, dagiti rumbang nga aramigdan na. Na, sabali ti isam mo Ti kayat ko asawan, isuro yo, dagiti rumbang nga aramidan na nanang. Kas kumay ti agluto, aglaba, kanda dumapay. At least jabaak. Mabalin nyo pa'y amay suro, nanang. Chocolate para ken ka, Helena. Sana ko naging matang iti sabong. Tadumet ti masitas may. Isuntulat ta, tited ko ken ka. Okay laang matkanyak, Puldo. Sige, agtugaw ka pa'y Agyaman na, Helena. Itaman pa ya saan na napudot ti ulom kanyak. Husto mo't ni Charis nga anak ko. Saan adakes no padasen ta, Puldo?
Panagkunak at adamot den panaggustukan ka. Pudno, Ay panagkunam ka di kat ululbudan ka. jak pulusin pagaro pa mapasamak dayta, Helena. Kasla kagurguran ak unay ngamin ide. Uray siyak, jak kayat tibaak. Agam, anya ngay ita. Di ka madanagan. Amok mati agluto. Aglaba ken agdalos. No adanto ti pagkuranga ket isuro naktulataa. Willing to learn da tao. Adda ka din itatapul doon ito manang Charis? Tangiwat mo, Benny. Saan nga na nagpakada kanyak manang? Itay pa asap sa pulag. Tamangan kami kuma. Kat no itay pa'y ngagsarsarita da kanina ng ija kusina. Dito ilang gayam tinapanan na. Kunaklakit di ano sa dino tinagturungan na. Nasaya at damutin ka ni nanang. Nasaya at ti panakisarita ni nanang kenkwana. Saanan akas idi akas laagong unget akanayon. Nasaya at mo't nga rod ano kasta manang. Sigurado ang maragsakan ni Uncle. Tapinansin mo't ni Nana Helena. Ay nawaw, si kamot gayam bine kanakan. Anya ti aramidem ditoy. Ay Uncle, itay pa yasap sa pulan ka. Di kamot ngamin nagpakada kanyak. Ay, wen ngagpaisaw. Nalipatak mutan kanakan. Nagdardarasak ngamin nga imay. Namuyo lang Uncle. Nagdanaga kiti kastaunay. Ay na, pasensya am ka din ni uncle mo, Benny. Ay, di bali, tawan mo tinakas ana pasamak kun kuhana. Wan nga rod, Benny. Nalipatan na lang siguro mo tinagpakadakin ka. Ala, wanan Maawatan ka Uncle. Maala, mangan tayo pa nga rod. Nakaidasara kun iti pangaldawan tayo. Nakaluto akmat iti kanan ming kinangkal, manang Charis. Pangrabian yun tulatan at inlutom. Ado mat to inlutok akanan tayo. Sa kamin tumat makipangan kada kayo no kasano. Ay nawaw! Kasta at talaga ni Ayat, narigat amalapdan. Anyaman ti edad kan sitwasyon mo, no makita mo't adesidido jay tao, sigurado ang maayayo kanto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaila ko ka magaya man iti natang mo lakay. Wan bakit? Madamot abasit naglakwak. Into no may alawas ang tikasarti kasinsin mo. Hingga ko magumatang iti pantalon mo ah. Ah, Nakababain mo no tidaan a pantalon mo ti usaram. Sapay ada part mo iti programa. wan agpaisuan niya. Nala, di ka madanagan bakit? Agpaili akin ton bigat. Inak gumatang iti pantalon ko.
Una, kan gumatang kan tumatan iti t-shirt mo. Siga magdaan paray. Papanam ngay. Nakapurma ka moy. Ha? Agasam man. Ta nakapumada ka pay. Wan pare. Mabanak man ang jaili. Enak man gumatang iti pantalon ko. Ha? Pantalon! Wan pare. Agkasar ngamin ti kasinsin ko into numelawas. Kat na awan pa'y mati-mati no pantalon ko. Unayin pare. Kat gumatang kamin Di mo mat-imutan ti bagay. Wan pare. Ngam no gumatang ka. Tay pantalon mo tangad da balor na pare. Kasla iti pantalon ko. Oo. Sanak ngamin ngagpampantalon iti imitation pare. Kas makita mo pasig alibais ti pantalon ko. At daman papanak wano at dak lang diti panay. Oo. Anya. Amuyo kay tata. Napalabas ko ni pare binitay. Ha? Kay papanan na kayo kalaw. Mapan ka nung gumatang iti pantalon na yelay. Kay nasaya at ano kasta. Makapailag man. Kung di katang iti pantalon na. Imitation to malang. Anya? Di naklatuladan. Apasig alivais ti pantalon ko. Si kagi di nataw. No siyak nga main. Dumanat tangay tata. Kasla makapaibabay ti dayaw ti panagpantalon ko iti imitation. Anya, kasta gayam ti bagbaganin nato kontra iti kasinsin ko Wayne, naglastog ka lang nagsasaw. Agyaman na tawanak anak ang tanon nang nagkula siguro. Ang mga pinasubsubak, aging gaan nagdarating iwat na. Marwam, Ay na, naguyong kamit din. ay nasing petak tata. Iso na lang tamap-map lang tilapayag ko. No kastang adadyak magustuhan. Sa bagay makindi Masabat ko laday dya lalaki. Makangag kanyak ko naktumat. Alamang nga raw, baring sikat di kabuting na. Kas tagayon ti bagbaganay ti liklikod ak da dyan na ato Wan kasinsin. Masurunak nga rod iti day dya lalaki. Nagmayat amalmalwan. Barang agnakam. Di nalat na pagyamanan no kapailan na ti gumatang iti brande na pantalon. Masapul pa ay ang aguyaw iti pada na tao. Ugali na day dya, isipod pa'y. At tumatal daw na Makasarak to iti mang tibab iti subsob na. Ay wana, barang iso ti pagnakman na. Nalabas ti naman aguyaw na. Intun ko jak makapagtepal. Inaklang aro danuna ni Jabalayda talugubak kung naktumat. Anya? Amumatan kasinsin. Awan kabutan ko no siyak ti makaungat. Mapadarak la ti subsob day jay. Ay nawaw kunak Apaw, nagganas ba't kanda ta pormam na tao? Ay katwa na nata. Ay nawaw. Walking 10K ko naman, George. Kahit papalamangay, Mapanak man ni Jaylee tata. Inak man mag-relax. dagitaman. Ang mga nusan ka busy tata. No kahit ito umay kayo Siyak ti makam mo. Ha? Punta ta. Anyat pa nagkula yung anyat. Awan kwarta. Adda. No kasto yung pa nagpulpulma. Adda ti kwarta na. Ha? Alang, in kayo nagpulis tata. Urahin kayo. Ay nalakay. Saan nga agsaksakit tinakam mo kanina to? Bye-bye amlatan. Ay, nasakit lang tinagam ko bakit. Gabutan no nakasango kanya. Mayat matipan na kisarita na. Ngam nung nakatalikot. Uyawan na magayam tilo ko. Bye-bye amlatan ko naktumad. Amom, ti tao ana uyaw. Agsublimat laken kwa na. Sa bagay magkitiya. Iso abay-bay amlaeng. Nukat katawaan nakapasig nga imitation ti kawis mo. Anya kumangay. Una yan nga minda dyan na to. Di na maikat ikas dyan ng ugali na. Katwan mat.
Idi pa'y akas jay ti ugali na. Barang makaamiris tumutlaan. Nakauy-uyaw ni nato. Kunamlano aday pampanakkel na. Wan nga raw. Amin mo laangan asa na arumbang nga uyawan ka uyawan na. Ipampanakkel na dagiti nagigina a pantalon na. Ay na, apo. Saan nga umdas dayjay nga ipalpalastog? Dayta nga raw. Napay maakas jay ni nataw. Nakaskas daaw kit dia. No apay apasig a branded ti kawas na. Kat awan mo trabaho na. Ha? Bareng ano gatgatangan na. Saan nga agtataod, iti saan anasayaat. Anyat kayat mo asawal. Ti kunak, bareng no pagbambanugan na, ti igat-gatang na iti kawas na. Saan na nga akasan, di ta ig-igid. Apaw! Agasip man day ka na daw. Ay, kasla ka barbaro man ang detal Levi's a pantalon mo. Ay, wala tata. 501 ko naman. Ha? Pansinan yung malala ito t-shirt ko Levi's a tata. Saan lang ati pantalon ko? Ayun nga paisaw. Nangina na ito tata. Nanguro na ito Meril a sapatos ko. Oo. Anya. Iso ano kwenta-kwenta. Sa anak laeng a walking 10K. Kasla walking 20K ko namaw. Naimbag mangkin ka. Taadda kas takawas mo. Nga uray awan trabaho. Ha? Mas dawak man na daw. Adda ka laeng idibalay yung agsilsil pa. Ngagmalmalay. Ngam addagit din 501 a pantalon mo. Nagganas mo tan. Ngam kas itin ako na. Nakaskas daw man. Amom nga minasyak ti masabat mo. Iso nga aglisik ako mang nakita ka. Ha? Mabayin ka siguro kanya-kanya. Kaputa formado ka masabat mo. Pare? Kas makay ka, mate. Oo. 501 alibas na ito yung pantalong ko. Kas tamad din na ito yung maong adakit ko. Wan pare, makita ka, mate. Ang mga ibagam nga imitation na ito yung t-shirt ko. Hay, saan pare? Original na ito. Saan kasi itikawas mo kita man? Dagita na dumali tayo higay. Imitation lang arudin tikawas da. Wag pa itiro proba ta. Anya? Kawan mo pare. Sana kas kanyak nga dala nga. Kin walking 10K pa'y lang di palagpulmak. Oh, Joe. Naglastog nagsasaw. Kunamlano day pampanakkel na anya nga ita. Ha? Anyat kakatawa am si Gande. Apay, saan yun nakita ti impose da iti page ti barangay anaala ti CCTV, tata? Ha? Ayun gayam, tawan cellphone yun niya. Ninato, naala iti CCTV nga agsuksukit iti sinampay iti sentro. Anya? Wan tata, clear ti rupa na iti CCTV. Adoy man tata buya nyo. Ay, una yan data na ito. Iso, malagayam ang nagadot ti kaus na ang inginaan. Tagayam, namnam ayon na lang asuksukitan dagiti sinampay dagin sinampay. Wan tata, pangalan na kumangay matitigatang na iti agkakangina akawas na katawan matrabaho na. Ay na, nakababaing ngayon data nga imposda. Makitan ti ado tata. Wan tata, para makita man ti kinalastog na ita. Woo! Nato! Ayan mo! Woo! Siga magkayam. Apeng agpukpukaw ka. Oh, kasanungay. Ita man payakas lasaan ka arumrumwar ama pa nagpalasnog. Ha? Nagmayat tiwagas apa nagsikat mo na to. Nagbit alimatak tinagan mo. Saan lang nga dito'y barangay tayo?
Ngam di manon pa yan iti na duma-duma a lugar. Gapo iti post na. Nagmayat man. Clear ti rupam iti CCTV. Anya, si Kaki di mo. Si kakit dimat nga ibagbagam. Ala? Ayan na dagiti 501 na libas mo. Ha? Anya, Siguro, adumat ten tinasukit mo a pantalon kas kada jacket. Umanay ayakkub mo di tarupam, norumwar ka, tapno sana nakababain. anya. Pudno matibagbagak na to. Ang sa bagay, napuskol matkit di tirupam, iso asaanan amasapol nga akkubam. Just kigid di. Nakababain nga aramid. Ay, makita kala tayo dyan nato. Ay, uyaw na amin nga uyaw. Ngam pasig matgayam anag taod iti tinakaw dagiti agkakangi na akawis na. Wala nga ron. Ipasikat na 501 namin nagiti pantalon na. Tagayam, suksukitan na lang nga sinampay. Just Ay, una yan nga ugali ti kasjay a lalaki. masabat ko lang pagsasawak na dyan. Malagip ko amin dagiti pananguyaw na kanya kan. Ah, Nagpuskol tiro pa na. ay na, saan mo amasabat day jay di takalkalsada. Taadda kanulaangan ijabalay ni inang na nga agkulkulong. Gapo iti nalaos abain na. Kunak tumat ka. Nagtaod iti takaw amin akawus na. Uy nga raw. Hay, nakita timpos na iti Facebook nga alat ti CCTV. Nakababayin ta makita talaga ti ropa nagagsuksukit iti sinampay. Agsuksukit iti sinampay. Sana iparparambag a branded amin akawus na. Ti awanan baen anataw. Uresyat nga raw. Kiket ko pagsasawan. Ngamin baranranaanan. Saan tayo amaranaan? Tadala ka no ije balay ni inang na nga agduldulen. Gapo iti bain na. Anya. Ay, ngam no siyak ti mabwisit. Inakdano nun ije balay da. Maong takkan maibagak lang ti kayat ko nga ibaga. Makaparurod nga raw. Tikas dyan nga ugali na. Nay, si kamang gayam pare bang? Wen, imaya kon adito'y balayo. Tadi kamat maranaan ija kalsada wano ija tersena amapan gumatang. Ha? Saan ka narumrumwar? Gapoy tinalaos abain mo kada kita taon niya. Pare, iti, naglastog ka narumrumwar ka. Nakapurma ka lang iti agkakangina kawas. Numagna ka, nagsiga ka. Unamlano kukam ti kalsada. Anya? Umat sana ya. Among katay, ngay dinakitak di impos da nga alat ti CCTV. Adda ka siguro itaabay ko iti. Nadiswan ka gapo iti pungtot ko. Si Kaki di mo, pare. Kundi gawas kay tagkakangina. Walking 10K kung kunam. Ng pasig magaya managtaod iti takaw. Salbag ka. Ha? Nagapo kagayam ija ayan ni nato. Wala na. Pinagsasawak man iti kastaunay. Pero may amarurudak ken kuana. Uray siyak nga raw. Payman ta indakman matdanunan ije balay da intun madamdama. Ha? Numalaglagip ko ti pananguyaw na iti pada na atao. Ay na, kayat ko atong paan. Gistayin ko matiswan itay nana. Kapoy iti bungtot ko. Ngam nagtepelak lang. Kaputadda kami di balay da. Nadda kami siguro di tersena. Linuguba ako na. Ay di mo pa ila pinasubsoban. Tapno agnakam di salbag nga agtatakaw. Hindi, nakita nakla nga sumungad kunam nga umunag ka. Ha? Apay, mabutang ka kaniyak. Wano, mabain ka laan. Eh, nina naman. Itaman pa, akas tatilangam amakisango iti tao. Idi nga men, kat saan ka akas takat. Anya?
No ada masabat mo ide. Kunamla no si kalaang ti ada kabailan na dito'y lugar tayo. Kunamla no si kati kabaknangan. Ta si kalaang ti nakapantalon iti libays apay uwan at tambay. Nana. Anya nga ita. Namimpinsan lang araw ti panakaibabain mo. Ada ka lang dito nga agduldulen. Di ka kat mapanagpasinsya kadag iti tattao at tinaktakawam. Nagbanbanugan da dagiti ingatang da iti kawusda. Ngam ninam ay mulaang anapan tinakaw. Ay, Sakit, maalam pa iti agpanakan. Kat saan mo mat anagrigatan. Mapan mo iwarwaragawag, awoking tin kiti panagpurpurmam. Apasig ma at anagtaon iti takaw. Ay, salbag ka kide. Awanan ka iti bain. si Kam gayam ti masabat ko paray. Aywan pare, siyak nga ron. Naggapom nga eh. Magabuha ki Jaylee. Napanak naglako iti nateng ko. Tapno day gatang ko iti 501 na pantalon ko. Anya? Agbanog ka, tapno day gatang. Saan aday talag namlam ay ama pa nagsuksukit iti sinampay. Ha? Nga oray lamal ala ti rupa iti CCTV. Nakababain unay nga ramid pare. Kunam idi kanya, ama kapaibaba iti dayaw ti panagpantalon iti imitation. Saan na ya? Paray? Ngam nakarkaro ka mat. Makapaibaba iti dayaw ti panangipos da iti rupam iti social media. Makitkita ti amin. Iso nga agbaliw ka kuman pare. Agtrabaho ka. Tapno mayat ti takder mo no nakapurma ka. Maawatam, pare nato. Ay nawaw! Agtrabaho tapno adda igatang iti kasapulan. Di ka agtakaw, tapno awan ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pare, madlaw mo ka di siya nag-delivery ti landok ang darat di takaroba? Ah, aywan pare. Nakita nga ro di namin sa dalimbaba sa kaya. Anya nga taman ang tipatakder ni Tata Ponsyo. Pagsasalitaan na may di stall alundol siya kano ti ipatakder na. Ah, kasta ka di? Ay gana sayada. Addan to ita sitang, ti pagpalundrian no bilang lang. Aywan pare. Nang luna no matutodo. Nagligat ti agpamagat ti bado nga eh. Barang man no, agayab to ni Tata Ponsyo no agkasapulan ni ti trabado. Tani, awan matan ti pakitang danan. Wen kumare, isumat tinangag ko apag sasaritaan da. Ay, kat nasaya at no agpatakder mata ni Tata Ponsyo iti laundry shop. Wen nga rod mare, no data nga ada anak na, dakkel ti maitulong na dayta. Ay, nang runa kanyak nga awan washing machine na. Ay, makabanog ti aglaba. Agpadata ako mare, iso husto laeng tinapanunot ni Tata Ponsyo nga agpatakder iti laundry shop na. Da kayo magayam, Tata Ponsyo. Weng,
Salud-suling ka kuma. No nawaya ka italawas. Ha? Wan tata, awan mo ti pakitang tangdana kita. Kasta ka day. Amangan no kayat mo ti trabaho iti patpatakder ko alundri siya. Kurang nga may dagiti trabahador ka. Kapampanaw dya may nga inayaba. Mayatak tata. Umay ka nga ron inton bigat. Tapno adda kadwan ni ambong. Uray saan kan nga agbalong. Tadama ni Marcy nga luto iti pangal daw. Wan tata, umayak nga umay. Agyaman akton niyo. Anya, mapan ka makitangdan ni Jayan ni Tata Puncho inton bigat? Wan bakit? Imay nga minita eh. Naku na naakurang ka no ti trabaho na. Ay kat nasaya at ano kasta? Wan nga ron. Naimaglangan. Tas siyak tinayaban na. Saan anilando? Ay kat say-saya atom ati panagtrabaho mo kwa tapno agbayag ka. Saan man ang aparparaw pa at trabaho? Ngayon bakit? Saan mat ah? Saan mo't nga ibagbagam dita? Inton kwan, agsasadot kan tumanan, kalpasan ti manong nga aldaw. Si kakit di mo bakit? Aggagatak itan kung naktungoy. Puutom da ita. Ay, makabanog ka talaga tagtrabaho. Kasta talaga to niyo. Makabanog ka talaga. Nangruna ita. Tanagbarat ti panawon. Hun nga ro tata. Ala, ang ginanakay ba lang. Kabayatan ti panangururat tayo itimakan nga iyag ni Marce. Hun gayam. Asino marsi da ita tata? Ha? Katika na ka ni bakakwa. Awang pa nga min trabaho na iti lugar da. Iso nga inayaban mi pala dito. Kasta ya? Naimbagla a para luto. Kinumanusan na dito yang sunto tagtrabaho iti Londre. Kasta ka di tata? Nagganas ngayon no kasta? Ay nawaw! Mangan kayo, Uncle. Agyaman ako na Marcy. Awan anyaman na. Ano sa nyo laang day talutok Amangan nukurang ti asin na. Nukurang, adamot ti patis. Husto lang ang ating balasang. Nagnanam nga rod. Ha? Wen, isa masigurado nga do ti kanag. Nang runa ket sikati nagluto. Anya? Amo mga pare, at dati balasang iji balay tatapon siya. Kay, man ano kayo do adda balasang iti? Ay nawaw, nagpintas si ka. Promise. Anya? Urayal ang rong agkatay tunggal makikita niyo. Nagsiksya talaga. Nagsiksya balasang. Sakit, nagnanampay ti pa nagluluto na. Iso nga minti para luto iti kananming agtrabaho. Siya ka talaga pare. Amang ano nalipata mga adasawam, kan anak mo, ipalagip ko lang makit di Si kakit di mo't pare. Saan ko mga isuka ni Gina no bilang lang? Nayunak lang. Ay nawaw. Anya? Kun pare, inayon ko man tayo balasang. Nagpintas na talaga. Mapukaw ti banog ka. No iso ti makikita. Ne, itaman pa yan, nasapa ka nagriing lakay. Ha? Parbangon pa lang, agsagsagana ka matin. Si kakit di mo bakit? Awan ti dakis na masapak ag sagana. Nasapak lang. Kaputo dyak mo tin makaturo. Nakakapiyak pa ikit din Nakaskas daw, maday ta kinagagat mo, si Katunyo. Imbag ang maging kang aggagatakitan. Sana ya? Tapno man awan ti may bagbagam kanya. Anya? Iti kasta, uray kas kasano. Uray sadot ti amin asadot iti panagkitkitam kanya. At dalat tamot maapisit mo nga aramidag Anya? Kat, kayat mo asawan. Mapan ka ni Jayan ti pagtrab-trabahuan yaw. Katuan Mos pangtual ko naman yaw. Ay nawaw. Lagsapa ka matunton niya. Tata, nasabak man. Tawan mo ila ramidag iti balay. Kasta ka di. Di ka madanakan tata. Diyak mo't panayunan ti tangtanggoy ti may sahal daw. Numano ti rate ko, isulatan Nagaskas daw sakit di te kinasingpa mo ita. Ni tata mo saan mo
Nagkabegan. Tata, nagsapa ka nagpaburak iti danumitay. Nagkapiak, sakbay ng imayak dito. Kasta ka di. Ay kaala ano ko na mga agtrabaho kan. Tata, no worries. Okat, kumusta ngay mo? Di pakitrab-trabahuan nila kay mo? Nalpas ka din? Jak man ang mumari. Dandani siguro malpaso na. Ay kat, nasaya at ngarod ano kasta mare? Nakunak day taa, takanayon mo't amasapa ni Tonyo ang mapanagtrabaho. Ha? Masapa amapan ken maladaw nga agawin. Agub overtime ka no? Kasta? Naimbag ano mabaybayadan ti overtime na, tapno adamat ganas na mare. Panagkunak ket saan? Tulong na kano kanita tapunsyo. Tapno daras malpas ti laundry shop nga ipaparamid na. Sa bagay matkit di ah. Ang nakaskas daaw man ti kinasingpet ti asawam. Ah? Saan nga minakas dya idikat? Ay, uray siyak mare. Mas daawak mo't iti kinagagat na ita. Ket sigod mo't asadot. Bareng mapanunot nan ti agbalew ti jas kya lalaki. Apay, mabayag pa jar aramidan niyo lakay. Saan mo't bakit? Mabitla na dyan. Siguro, wala nga lawas kat malpas mo't tan. Kasta aya? Kan ako naman nila kay Ponsyo. Ang mabalinda ka nun nga agupirit itabulan. Nagsayatan ngay nung kastalakay. Mabalinto nga rudan ti mangipan iti labada. Ay ka wala. Uray sakton ti mangipan bakit? Ha? Di ka di mas dawa kasta. Ay, nakakaskas daw mat nga men, ta saan ka mat asigod akas na kagagat lakay. Ay na, di lamad-madlaw mo bakit? Di ka kaagyaman ta nagagatak ita. Nakadak lang dito balay nga agul-uldag agmalmalam. At damay bagam. Ita nga gagagatak. At dalata. Anya nga talaga bakit? Ala, wunan. Wunan, Tonyo. Nang logi mat gaya man jalon dolisap ni tatapon siya pare. Kung pare, iti pa namin sa nalawasan ng rugi oh. Nagkana siya nga eh. Kahit mabalinan at mapanagpalaba. Ha? Numasadot ka mangipan iti labam. Ibagam lang kanya ko. Siya kung ti mangipan. Sa bali manin day tanga galaw mo pare. Sa bali manin. Anya sa bali mo pare mo. Ipagbagak lang mo tipot na. Gapulain tadat tsak si Ijay. Ay. Subsubra manin day takin nagagit mo na. Anya? Ay na pare. Ibagbagak ko kaya ka. Ipakpakauna ko. Ita ka na ado ti babalo. Siya kapela ang timbagustuhan. Diya ka anakan ti asawa ni tatapon siya. Ay nawaw. Tagtagari pare. Nyakat. Ang mga damakang nagkit na kapabay. Ada asawa kin anak mo niya. Agalapap kapay lang iti balasang bet. Hay nako, salbag ka! O niya, naisaganam ka din, nagiti malabaan bakit? Katwan itay pa yan ay saganak. Kasta ka din. Mala, ipan ko nga rutan. Anya, ipanmon ko namkat nagsapapay laang. Sigurado asaan pa yan naglukat ti laundry shop ni Tata Punsyo. Naglukatan. Anya? Kung saan pa yan naglukat, siya akong ti mangilukat. Ay nawaw. Mala, ingka man laangan. Makarengreng ka dito'y balay. Naimbaga bigat mo, ading balasa. Ading mersey ko na kuma. Ha? Kastamat kan ka? Uncle Tonyo? Angkay, kisi kaki, di mo. Pinalakay na mutan. Angkal mutan, tawag mo kanya. Ha? Siguro, siyakti umuna customer mo ita nga umay agpalaba niya. Uncle. Nita, angkal man eh. Manong ko na mutan 30 pa lang titawang ko. Si kaki, di matik man. Kasta ka di? Ay na, pasensya kan mano. Kunak ngamin no agtawan ka iti 40. Kanya? Ala ibatin nga rod day ta ipalaba, manong. Subliam ton inton malam. Agyaman ako na huwag gayam. Adala ako makayat ko sa ludsudan. Anya day ta? Ada ka din
Kayan ayat mo, aling. Ha? No awan pa'y. Amang ano mabalin ko ti agaplay dito yung laundry shop yaw. Este kwa. Ken ka. Kunak kuma. Aniya? Anya. Kasta timbaga daya atunyukin ka. Wan, Uncle. Ay ti awan ng bayin alalaki. Wan nga rod. Amok mat nga da asawa na. Ngamno apay kasi ti ibagbaga na. Una yan ito nyo. Ipakpaka naman ang ugali na. Ibaga na pa'y. At 30 lang kano ti tawon na. Anya. Ay tawanan bayinan. 30 nga. Kahit no 40 na na dyan lalaki. Ay adala nga rin na asawa na. Saan pa'y laamap nakmay? Ay. So maila kundi ka gay. Tagayam. Adda di kayat na asawan. Makita la tayo dyan. Makangag nito nyo. Inpan mo matanda giti malabaan saan aya? Un bakit? Ngam ipan ko man ang nagiti bedsheet. Nga. Anya? Saan ba't narugit dagita? Nadalos dayta ta na idulin. Kaya kung nga nga ipalaba bakit apo? Tapno na bang lumot ang usaran ang... Anya? Di ka madanagan bakit? San asika tagbayan? Siyak ti makam mo. Anya? Nalalala. Ditakan. Tamapan ko itulod da ito ijalong shop. Ala! Inka nga rudan! Ha? Sika manan, Tonyo. Uwan tata. Umaya ka manan agpalaba, oh. Imay ka kanumot, itay biga. Adda impalaba. Apos sa bali man detan. Sa bali atata. Kaya mun sa asikan ti ipisok ko di tamasin apaglablabaan ni. Apay ngayon tata. Di ka man aging dadamag si Katonyo. Kaya mun sa apatayabak day tabanga-bangam, Iso mailagayam apakitang gilas ka manipot iti inayabang ka nagtrabaho dito. Kan aging gaitaan ng rugin da ito laundry shop. Gayam, sir patam te kaanakan ni bakit. Ni tatamit, saan mo't adakis ti makarik na itayat rik? Manipod ngamin nakitak ni Angel of No Mercy. Nakarik na iti ayat, adyak maawatan tata. Ay naton nyo, saan nga ayat dayta? Ibagbagakon, kinakwam la dayta, salbag ka. At dalang aroden asawam, ngam kastagid din tar aramidam. Anya, agasim man, dai umay mo aminin ang mabalin ang malabaan nga uray na dalos pa'y laang. Makitam laang ni Mercy. Unayin dayta, intungkon, sika na talaga ti ipisok ko dito masin. Kaya mo, tapno malabaan ka man, namurangan dayta tsuram. Awanan ka itibain, mangibabain ka nga asawa! Anay ko, bakit? Apay, tinungpala mo latanan niya. Isumat lagayam, agagat mo amin, agagat. No may papan iti panang itulod mo iti laundry shop ni Tata Puncho. Tagayam, panggap mo nga arman, dya balasang agbambantay. Bakit? Di kalaagbahin iti aramid mo. Ay na, siyak ti mababain kada Tata Puncho, nang runa iti asawa na. Angaw ko lang, hindi siya bakit? Unay Anya ka nga, angaw! Anay ka! Agasaman, tauray na dalos akawas kas kada bedsheet. Mapan mo ipalaba, gapula ang itiday dya abalasang. Uy, no! Ela, kaya gusto mo din na bakit? Anay ko nagsakit na pingping ko na. Promise, bakit? Saan ko nga ulitin? Salbagkit ni tikas nga aramid mo. Kundi laundry ka, nga madamat gayang balasang ang makagapo. Ala, pumanaw ka dito isang wanak, tamang ano jak makontrol ti ungat ko kan ka. Ay, runawag tarupam. Anya? Ay, nawaw! Agtrabaho kan agagat para iti pamilya. Saan kat nga agagat tapno makakita laeng iti chicks. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isumot lagayam Apay ka di marison niya. Di gayam Felix ti suportaran ni Kasinsin Belen intun umay nga eleksyon mare. Ti kunam kanyak ket ni Mayo ti ibuto si osang kapamilya. Saan ka di maray? Isumot ti nagtutulagan mi ngamin. Ne, kita in-share post naman ti post day jay Felix. Naglawag nga iso ti kampanya na. Kasta talaga marison niya. Ada siguro ti nakita ti Kasinsin mo iti day Felix. Iso nga isumot ti kayat na asuportaran. Anya kumangay ti ammo day jay Abelen no maipapan iti kasta abanag mare. Ay, di na ammo ti kampanya na. Ay, nawaw. Relax ka laang, mare. Ay, mabusurak ka talaga, mare. Say-sayangan na, tibutos na. Oh, anya ti may mo ipagakasinsin Sonya. Nakita nga in-share mo iti Facebook ti post day jay Felix. Isumad gahan ti suportaram intun umay nga eleksyon. Ay, wan kasinsin. Isuti kayat ko asuportaran. Gaputamok akabaulan na ti agserbi. Saan ka di? Nagtutulagan tayo ani Mayo ti suportaran tayo insan. No para kanyak, saan masapul a pagtutulagan ti may papan iti day tabanag? Taagpapada tayo nga adda iti husto nga edad. Iputos tayo, sino ti kayat tayo? Ay nawaw. Ay say-sayangam lang ti butos mo kasinsin. Amok asan masayang ti butos ko kasinsin. Ngamin, mamatiak iti kabaulan ti tao suportarak. Anya tinakitam iti dayjay Felix aya. Ay, nagadu kasinsin. Kas kumay ti anya. Alaman? Nalaka amasit kan. San lang nga dayta? Mariknam asipupuso ti panagsirbi na. Ni Felix? Nalaka amasit gan? Oho, ay nawaw. Bulbulaon na kayo laang kasinsin. No siyak ti sika. Ni mayulatan ti suportaran tayo. Hindi kay tinagsalitaan nyo, ti Kasinsin mo itay bilin na ka. Anya kumapay ngay tatang. Politika manun Ay nawaw. Maditirik na ni Kasinsin Sonya, idinaamuan na ni Felix ti suportarak into numay nga eleksyon. Ay nawaw. Saan ba ka masapol na pakibilangan na? Di may papanitita ba naganak ko? Nagsasaritaan yung kanungamen, animayo ti suportaran tayo, tatang. Iso mati kam kampanya dangkel mo. Ngam na para kanyak. Orasan na may sa ti suportaran tayo sang kapamilya. Saan nga umno sunday ka? Tabnuguraan tayo titunggal may sa anak ko. Sa dino tinagapwa, marison niya. Iti ayan ti Kasinsin ko amari. Politika man ti makagapaw, maray. Agpatangkan tumot nga min data abilin. Ay katbay ata suportaran na no sino ti kayat na asuportaran, maray. May mayat lat tamat, no may salaang ti suportaran mi asa nga pamilya, mare. Wen angam saan mo't amabalin nga ipilit mo asuportaran na ti may sa atao no sabali mo't ti kayat na.
Ay na, masurunak ka talaga. Ay na, Mare, saan arason day tatapno guraam ti kasinsin mo? Si kakit di mo. Asino ngay mo, ti saan agumura no kastalaang, Mare? Adala nga ron ti nagsasaritaan. Ay na, ikapimla ang day ta, Mare. Saan arason ti politika tapno agiginura kayo asang kapamilya? Naibos mo't gaya mong tinatang nga abasto, ason niya bakit? Agorder kan tuman, kan kasinsin mo abili? Mangsapul talata ikinaduma mabalin a pagorderan lakay. Apay kuma, kita dangarod ti kasinsin mo. Manipod ita. Saan tan agumatang kadagiti lako na? Ay nawaw, apay kuma saan? Diyak magustuhan ti kasjay nga aramiden na. Anya nga min tinaramin na ya. Ay basta, mabusurak launay kan kwa na. Syaklat ang timapanitenda. Dayta, ti di mo aramiden si ka Juni. May mayat no ni kasinsin mo ti pagorderan ta. Ngamin, saan dalugi kadagiti natay nga lako na. Isupay pima na ito may mangidil-deliver dito balay. No imbagak asan? Saan? Di mo ipilit ko nak na. At nakadipet nila ako man natin, Belen. Ay, sumangpat inton malam. Anya ti order mo? Di ka na nagadgatangan mi kin ni bagat ko. Ay, adamat prutas kan tuyo. Amang ano kayat mo anayunan ti order yo? Anya prutas dita. Adalansunis kan rambutan. Alaman nga ron. Nayo na mi ti sagay sa kilo ti order ko Sige, i-deliver kun tulatan iti ayan yo inton malam. Nagyaman na klaunay. Kwinta mo tabayada kon. Ay, mabalin mo't ngayon ton malam latan. Bayada kon. Tapno i-deliver mo lang ngayon. Ay, rumarak man bit tatang. Mapan ko i-deliver tinatengken prutas nga order da kasinsinson niya. Nasaya at ma, no si kalat tate, nagurderan da. Un tatang, dimmagas nila kay na itay agsapa. Nasaya at man karon no kastanak ko. Sapay la ko ma, tasan amadadail ti relasyon nyo nga agkasinsin, kapulang iti politika. Un mat nga min tatang, saan tayo nga'y palubos Iso na lang ta, saan tayo mo't nga amot ti kapanunutan ti kasinsin mo? Bareng malawlawagan to tatang. Saan ang masapul amay sa kandidato ti suportaran tayo? Mala, agrubwata kung tapno sa anak amarabyan. No umay ni Nana Tarseng, itadbunto ti order na alansones. Nabayadan daytan. Ay, kasinsinso niya. Ada ka day? Ay nawaw. Anya ti aramiden dito balay. Ay, umay ko lang i-deliver to'y order yo, Mare. Anya nga order? Sa anak mo't nag-order kan ka Naka-order ako niti sa bali. Ay, nilakay mo ti dimmagas si Jabalay itay agsapa kasinsin. Ay saan ko nga awatin dayta? Kas itinakmunakon, naka-order ako niti sa bali. Ay, nabayadan ng dagito'y kasinsin. Ay isublim ti imbayad ni Juni kan ka. Ay, nawaw. Saan mo't akas karina kasinsin? Apay nga ipilit mo dagitilakom. Naka-order ako naklangarudan. Ay, kat order nila kay mo dagito'y kasinsin. Di mo ibaga akaguran hak. Gaputas saan ati kayat mo a politiko ti suportarak inton umay nga eleksyon kasinsin. Anda ka magang Belen. Isukat din dito ti order ko? Ay, wan. Kompleto mo siguro daytan. Ay, wan kinompleto akas iti sigod. Adapay inayon ko alibre anatang. Ay nawaw, awanan ba ina talaga? Asino tinang ibagakan ka nga agorder ka iti dayjay abelen? Si ka, Juni? Isumat ti ka na yun apag-orderan ta. Abay, Isublim dagita ginatang mo. Anya kalakit din ayan bakit? Imbay nakitipiman in deliver dito'y balay. Isublim dayta. Ngamen, adamot tan na order ko. Nagpudno ka man kanya bakit? Apay akin lahat ang nagbaliw ka Kagurguram sa amot yung tikasinsin mo. Aywan! Talaga agimura ak iti dayjay abelen. Ay. Di mo ibaga nga eleksyon mo't ti makagapo. Di mon saludsudan no apay. Taad adda marurudak kunak tumat. Nahikan bakit?
No di mo kaya't nga isubli dagitaan natang kan prutas. Nangamong ka amang ibus ka dagita. Mariane, nateng, parakin ka. Ay nawaw, naggapuan dagito'y anatang pare June. Ginatang ko gan Maribelen. Santo nga minakayat ni Sonia tag siday tinateng anaggapu iti kasinsin na. Anya? Diyak maawatan no apay. Ta di namot ibaga kanyak, Mare. Nasakit pa ilaang siguro tinakam na iti kasinsin na. Anya ko mati pagsakit ang tinakam na kan Belen. Awan mo tamok ang naggapaan da ngagkasinsin. Ti kayat ngamin ni bakit mo, kat may sa kandidato ti suportaran da inton umay nga eleksyon. Ngam da ito'y mo bilen, sa bali ti kayat na nga ibutos. Di talang ti makagapo. Kauwan, isumat ti sang kaibaga ni bakit mo, tunggal umay dito'y ayan ko paray. Ay, po. Una yun day tason niya, bakit ko? Day talang gayam. Anya ko mati pagsakit ang tinakam na. Kasta mo lang tinakunakin ko na apare, ngam ipilit na latta ti amuna. Gapoy ti day tabanag, Mare. Gumurakit din iti kasinsin na. Ay, nawaw. Nagrabaw lao na mo day ta narasaw. Salino tinagapwam, sika, Johnny? Napan ko ito titaduma na to yung karagiti karoba. Di mo ba ngaming kayat tag sida? Saan na talaga? Aglalo no naggapo kini Belen. Gapulang iti politika. Mabusor ka iti kasinsin mo. Wala. Tada kami nga kakasinsin. Isulaha ang ti sabali ti kandidato as suportaran na. Nagado pa ti shared post na iti Facebook. Bayam, ta suportaran na mo iti kayat na asuportaran. Bakit? Saan mo ta mabaling nga ipili mo ti kaya mo? At damat ti panuno di tao. Kanunungang pailang matikas tang aramid na. Wala. Tano para kanya. Karabangan ti tunggal may sang agpili ti kandidato nga ibotos na. Uray ta kami matasang kapamilya. Uray saan nga agpapalo ti suportaran mi. Nasayaan kami malagta. Kada kayo sabali kami mat. Ay nawaw. At ako matinagdumahan tayo. Wano. Ipagarup mo manan ngamen. Analalaing kang agpili ng iti kasinsin mo. Isu akas taka. Kasangay mo inton umay alunes. Anya nga iti saganan. Sikan ti makamu agplano. Bakit? O sige. Nuday tati kunam. Manungi ti magasto. Ngimbi na ti magatgatang ita. Isu anayunam ti itad mo. Planuan pa eh. Tapno amok. No manutin mairuwara kwarta. I-message kanto inton malaw. Ayun gaya. Di mo liplipatan nga imbitaran dagiti kabagyam ha. Tapno awan ti makunada. Siyempre matik day ta lakay. Nalangaro tayo. Agrubata kon. Sigamat ti makamu dito balay. Sasangay ni Juni nga asawa ti kasinsin mo ita. Saan kayo bilin anak ko? Wan matatang. Apay karot asan ka nagsagana? Saan ka kadi amapan? Saan ang tatang? Sanak mo't anaimbita. Nakababain ti agpakita ijay. Anya? Da kayo ati mapan. No inimbitada kayo. Ni Juni, tinang ibaga kanya kanak ko. No kasta nga rod, saan kayo amap-mapan tatang? Uray inimbita na kayo ni June. Narigat lata. Mga noan niya pa'y ti may sawang ni Sonia kada kayo. Winmut kidi Nariga ti makiap-apa. Ay, manumot ti kabagyam nga imayson niya. Agraman da kasinsin mo abili. Asi dagdala saan da nga imay. Wan anta pinilik laang ti inimbitarak lakay. Anya? Saan ba't ang mabalin nga imbitaran amin ida? Apay kumasaan. Gat adumat ti makan. Ado matiin may abisita Maibusto ka dilat taray ta. Saan nakasta ti kahit ko asawan? Apay mo takasta ti naramid mo. Anya nga raw ti kayat mo. Imbitara? Oray dagiti ka gurgura? Mangrungi ka man ako na akon. Laita politika man ti makagapo. Ay nawaw. Kasano? Di daan mo ti makuna ayunit eh. Mamin ano ka di nga ibagakin ka asana masapol nga agpapada ti butos tayo. Awan sayang ti butos dano kastalaang.
Agpakalaing ka manin ngamin. Intong kwan, si kanto tigurahan ta no kasta ka na yun. Nay, diya mo makita ni kasinsin mo abilin maray. Saan nga invited day jay Abelin, Mare? Unay kan maray. Aging ga ka di ita? Ay na, Mare. Diyak kaya ti makiplas-plastikan kadakwada no bilang lang. Wen ang relasyon nyo mo nga agkakabagyan ti madadaal no kasta maray. Ay, basta siya. No anyat imbaga, isuday dayan, Mare. Ay nawaw, saan ka nga open-minded ano kasta maray? Apay nga asya, isuda Mare. Saan da nga open-minded, iti ibagbaga. Uwan matkit diya. Anya nga ipiman, tiyan mo na kita. Aglablabos kan samot tan maray. Eleksyon laang dayta, ay nawaw. Ay, saan alaang dayjay, Mare Ani? Apay, ipalubos mo ka di ang madadaal ti relasyon nyo nga agkakabagyan? Gapula ang iti dayta a politika, maray? Nasakit ti ulom ko nam. Uwan nga rod lakay, itaypay. Simagit siguro iti kapapanunot mo iti naibaga ti kumare. Ay nawaw. Takas tapay lang matibagam. Nangag ko ti saritaan niyo, kun kumarim nga ani itay. Di mo makibyangan no anyaman tinangag mo. Marites kamat. Gusto mo ti kunana. Abay, ipalubos mo ang nadadahal ti relasyon niyo ngagkakabagyan, gapulang iti politika. Gapulang iti kandidato asanda kayo mga amam mo. Agsardang ka man si Kajune. Ay na, bakit? Agpanunod kan. Inuubing ti kasta kapanunutam. Gaputa saan da, suportaran ti tawa kayat mo. Gurami da. Tumuwarak labi itlakay. Ay nawa, sa din ti papanam. Mapanak man iti ayanda kasinsin Belen. Abay, Mapanak lang agpasyar. Kan dumawat iti pamakawan. Kadag iti dakos ana isaw-sawang ko. nasaya at man ta nakamiris kan. Agyaman aklaunay kadag iti pamagbagayo. Ay, no apay akas jaymat ngamin tinapanunot ko. Ay na, bakit? Tinapatagkat nakamiris kan. Di mo gurain nagiti kabagyam. No sabali ti kandidato da, asuportaran da. Saan nga umno arason ti politika? Tapno madadahil tinasayat alindangan nyo asang kapamilya. Ay nawaw! Nasaya at alinangan kat saan tay nga ipalubos ang madadaal gapo iti politika. Naan anay apan nakaawat kan respeto kuma ti agari iti puso ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.